Ewa tuku matangi liwoga o lave lave ua sao pe lava ole aso malo na ngangana pe ole lo malo na fuata se ai o ita e le po mai o nei mau mea wa tutupu mai ai ui i lea o te ono sa i se ia pele tai ole a matanga ole nei mafutanga na ui ala malama e masani le kerisiano Iana tu e fa alea mama na saule tali se iai se aso ai tato no fo matau vai tatalo e pulele atua i le taimi olono vina ngalo aue o le alofa o sili lea Nai lole au roma le te leo mea O lo o soi fua le whaamasino I o tātou tangata lilo O ia lea na te tofia O e tolua ina ia whaatasia Lona fina ngalo ia o malu e male fia fia E o fai mai nisi e le tatau e la i titi lona mawhawhau Ai mana tua e Samuelu Ia Iese malana whanau Au e matutua sa malua li'i A e na whaauina lava le wiki O alau le atua so e ele malamalama Ai lava se isi Toe mana tuai Fo ia kopo Na fili fili o ia i lona loto I le teine la ititi O rasela O le na whaatau Mai o sita Na whaatau atuai I ai kopito O le manui A le na salilo O alau le atua e whaale nganga e le whaale tino. Aue o le lofa o sili lea, nai lole au roma le tele o mea. O lo o soi fua le whaamasino, I o tato tangata lio. O ia lea, na te tofia, o e tolua ina ia whaatosia. Luna fina ngalo ia o malu e male fia fia. Le tio ai le whaata oto I le whawhine tau tala so o E le ai sona e se senga Ma le tutulu o se whale o o Se uso e ua na o Se tā mai titi A tā ele e tau pisi pisi Wa aia ngangana e ua matu Le I maawilili
I tai wa afu I le ino sia Pei sela au e tu mai ai o ia O se suinga foi la uva ai Toto no le e ka le sia Ai ui I lea o te whaamalosi Awa o fuana o le alofa moni Tau ulima o e mao Mai le langi le tofi Awe o le alofa o sili lea Nai lo le auro ma le te leo leo O lo o so I fua le whamasino I o tato tangata lilo O ia leo Na te topia O e tolua Ina ia whaatasia Nono fina ngalo ia o ngalu E male fia fia Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
te whaatali atu le li o lo whaatali atu lava lo wanganga. Te wha moe fo i lana fionga o lo whaatali atu lo wanganga i le li. E sili i o leo na whaatali le tahe au. E sili lava i o leo o na whaatali le tahe au. Lo mātou ta mai o le langi. Ia vi ia lava oe le nei tae au. Tae au sing-singi ma le tae au manino. Tae au te toa o le asa fau a e au mai. Mātou moni mawina le siri ese o le walofa. E ala i au whamurianga le nei tae au fau. Le alu loa wholau ngore nei aso o mo fo ora mātou wa whiane ma le loto fia mauru whale i o lotoa. Pese o vi inga ma mātou a matai le nei asa fau. Ele mātou whampe atu e pa ia lava oe le atua au, o le atua matautia, o le atua siri ese, o le atua mamalu, o le atua mamana lava oe. Ele ai lava mase tu sama oe, o le atua oe malia i mana oe me le lei malava, o le atua e pule au e mea malava, o le atua e soifua ma le vavau, e o lava le whavavau, e tu mau lava lo walofa, e le li liu lo wha maoni malawanga le lei. Wana nafi o le so tai au e oranga taanga o mea umalawa. O le atua oe la e le vi ingon pa malu o le atua oe. Pulpulu le mātang o fie. Te maa whawhataila o mea lofa o le ola fau o mātua maua. Le nei tai au. Whawhataila o lofa ua. Te maima mo le maile wholaunga le tino ua tu te manu. Whai ngā maro longa sa la tu tō whawhai. Lele o malei fo maita pa au mainga wana whai fo i whangunga le lei o au auna. Pa pena mātou o whiala mara whiwhira nei tae au. Al mātou pese whawhtai lea i ante oi. Lau pule lea lau mātou tua whawhtai. Wa e whapopo nea sa whauro lātou se fua mo le mātou ni yola mātou o liene nea sa whareile. Se fulu toru i aso se temo le mātou fo laungora nei fo i tu sanga. Mātou malangora nea asa whaua e amai. Mātou tu nātio o au. Ta mawha mole tau te mai, i le wholaunga a whai nei. Awali tia whaiva le a whai ngai ma le tano, le nei aso whau wha malola lato se fua tau tua, le nei vai aso a toa. Aso muli o onga nei a mātu whanaura nei vai aso, tu nātu lato i au onga mātu wala au le paolo, au te malu tia ma leo leo ina nei a mātu whanau. Au sa edil poto e ala i au onga, whamania fo i whaiva, whi ngai malim tamatai whai a ongolo ngafa ma leo a oina nei a mātou whanau. Mātou te nofo lava i a tunu o mau, e mana tua pēr sa mōna, tunu e pele le loto i eile manui o lo fia iona te tai le whionga leo mara le malo mana na masiofo. Whamania le whionga tamatai pale mia ma le whai ngā malo, i ona i o mātou a inga, mana i o mātou tangata umai sa mōa whapena le lala ma le pāpa awa iso se tafora nei ke lope. Whasa fua i eilo lava lofa mau whamanianga. O le tua oe whaavai e le malo tu tasio sa mo. Whamuria le nea tunu o New Zealand o mātou nofo mama wai. Whapena fo ia tunu umalawa o le nei lalulangi. Mātou mantua a ingo le tunu ia wala ma ala whai mai fo i whanono angara nei tahe au. Lo fi le mu, malo ngang wha maise se wha mawhana whanai nei la tau taimi o whanono angara. Maru ia le tu malu muli pangamana tapo ingara e mātou mātua. Tua asin sino le tunu i malu mātou ma le malawara nei yaso. Te tolu aina pe lātou le mawhana whana loa lofa. Whafoisia pero lātou se fua lauri le tino se te lava le ngaga. Me omo la whana mātou whaira nea sa fau e mai. Mātou whaia lava ina i fo i e vi inga i a te oe. Te mawha mone whamuria. Tau toa reda sa moa. Ele nei lava aso a toa o mātou. Ole mātou wala au nei mea malawa. E ala swafa manu malo Yesu Kiriso. Lo mātou ri mara mātou whaola. Amen. Malo, malo,
su mātou te whawhetai o le vi inga langina la whai pese le korisi whawhai au I mānua. Tau wede sa mos whali mai vitolo a mō sauri mai mo le tātou proklame mānua le tai au I nai se kone. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. In this update, a desperate need for improvement in the health system as more people go without the care they need. Health Minister Dr. Shane Retties outlined his plans for reaching the 5 health targets set in March, covering cancer treatment, immunisation and wait times. He's confident the budget and resources are already in place to deliver them. Otago University health professor Robin Gould says we urgently need to ensure people can see specialists and clinicians when they need to. We know that a lot of people are missing out. They're waiting far too long, or they're not being seen and treated whatsoever. And this is what we call unmet need. And the government needs to be focused on that. A group of lawyers is urging the spy agency Watchdog to investigate whether New Zealand's aiding the war in Gaza. It's written to the Inspector General of Intelligence and Security, asking he look into whether our intelligence has been shared with Israel and used to prosecute its invasion of Gaza. One of the authors, Auckland University Associate Law Professor Teresa Dunworth, says it's possible that we're sharing information with the US and UK who are passing it on. She says they're concerned intelligence might be gathered up and on-shared to Israel. In such a way we become complicit in international crimes. Dunedin-based strippers are preparing to take to the Octagon in protest. The group aims to raise awareness of what they claim are unfair working conditions, unjust dismissals and increasingly harmful working conditions at Stiletto's Review Bar. Organiser Kitten Pastor says the aim is making sure those involved know they're being heard. That Stilettos knows we're not going to be quiet, and to hopefully raise more awareness to the issue so that in future more action is taken. The protest starts at 3 this afternoon. Stilettos have been approached for comment. Even as winter starts to fade, Jack Frost will be paying a visit to the bottom of the country. Med Service has a number of snow warnings in place for key South Island roads like the Lindis Pass, Porters Pass, Crown Range Road and Milford Road. The warnings also apply for Southland, Otago and the Canterbury High Country. That's news. I'm Adam Cooper. In sports, Paris Saint-Germain Football Club have been ordered to pay Kylian Mbappe €99 million in unpaid wages by the French top league's legal commission. The Real Madrid player had earlier rejected a mediation offer in the dispute with his former club. Groundhog Day at the Greater Noida cricket venue. New Zealand's one-off game with Afghanistan is set to become the 8th washed-out match in 2,549 scheduled tests. The 4th day has been written off and any chance of play on the 5th and final day looks bleak. The last time a test was abandoned was in December 1998, when New Zealand was scheduled to play India at Dunedin. And Sam Jones is the best of the New Zealand golfers during the opening round of the Irish Open. He's carded an even par 71 to sit tied for 30th, 4 strokes off the current clubhouse lead. And that's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ile nei lava tai au sing e mo mora o whata lofa mo whawhil hai mo whatu lima le swa whamara malolo tātua li whaolo Yesu Kariso sa molo watino pere pa ia mana mapano lau whawhonganga malo le suifua manuia whamalo fo le tunu ia le folau ile nei tai au manatu whatu lau pa ile popo malusa wo o sa mo me maunga tere sa ia pa ia mangoiti
fa tu lo tupum tamali o failau ngala fo lo ma tu la to le tu ya fa vai lo le fa ngar wenga le tua o ona tofi o le tata mo tai le langi o lo fa tu la paulia so se fa au kilani ma New Zealand ma so se tafora de kilope a wale tua mo lo finangalo ua mala wina lo to si fo mo yale alo atu ia mo sa ningo fa unga ni foi vai aso fa ta lo fa ta ko la nei tai al fa fo mai fa tu ma tosi sa wa am ma tai ma lo so no ma fa na lo ta fa tasi ele ma lo le tai al re sa mo nei tai housing sengi ta lo fa lava ele ta tonga wa ta to ai ma du ma sa ai ma mali fa mo dianga le ta tu nei tai al le so fo le so fa ele tu ta to ori ma ta to fia yai but tiela ngale le yo ta tu sit le langi le fo mo ni mo lo tu si fu ma tu malosi le wa ta tu sit fa ma du le ma la nei tai al fo ile inga ya te ia malo le malanga ma le tunu ta fa fa ile tu ta tu fa inga malanga ne va yaso le wa ta tu tini tunu o la subul mulia onga fa da ne va yaso la subul muli fo ngar wenga la to le ngar lue fa onga va yaso ta si smala fa fo le por kalabia malo le ta ya we sa mos fo lima i tolu amo le fa lau tu le tu fo ga te loto fa pena fo ina ta sha va lu on sinio ta to Facebook ma YouTube radio sa mo se ro ta si ba te ma fi nga pesta lj.co ma to ona ne ta vai meni to ina ai se ba ile tu la iva e le ta ne fa lau ta sha ma lo le le ta good morning. Good morning Tavai, good morning Natasha, good morning Samoa. Fatalo fatu pa ia mawalunga Samoa la tunu pele ile nei aso fo vi ile li le watato le manuia le aso farele malo so fo manuia malo le fo la ile tua tato le nei aso farele le sunga Tavai malo lava le so fo fa malo fo ile sunga ni fo la ile nei ta Samoa. A blessed happy Friday to you all. Malo la vale sui fuori solo o mari vai sori yes ai sei alla uma asa o te leilo te lo mantu wa no to fa longo apa o le so fu to lo se masina le asforale o fa ngole Friday 13th Black Friday or something ya wo te lunga na mai la causa ngo ba ke lo pesa fa pe iona ya tar fa taile tu wala lo fole tu wala wa ba wala sui fole tu porta tu wala ni ta amen so awala ke ma fo le aso fole le fu ko lu le ka ko ye yo se aso ye pe hotel tu lunga bai nga aso nga bua yes ya tel tono le aso fu tono le aso fo wa mai le tu mo ta tu mo pe ta tu ni ta amen hello ya lo fole tu it's a Blue Friday ba ye ni mo pe lo mo no le nai mino tol ole lu ta mo ta to le to lu ngar ni va so ta to yai yon fa so le fo lo ta bo klabe masani a reto le ola to lu ngal ni va yaso le kwata el fitu ma ya pasta la fa copa ya fa mo mo fo ta so ta ngai sa mo ma le fi ngal mal mana tu ma ba ta va ye tipi ta va ye a le taina el fitu e le ta dai ol ta to le poti amata ba ngala walo nei ta hau yon fa so lo to fo le ta la o le tau Le alo solonga le leima saunga le mume o mai lunga tato ala sele I nei au kilani le nei taimi o le tai au a alo atu le malo le atu nuu I tiu te mga luenga o le aso whareile nisi fwe maa ngā luenga le nei tai au ma lo lava le wha maa lolosi ia mana tua au sta ia tai ala matu la fono I lunga o le awala ma ia whailo fwe spau I oe make it click tato ulua ili poti le nai lunga o le awala le nei taimi o le tai au pulo kalame malu o tai au Radio Samoa ina ua tula I mai le taimi fitu minute ua te ai leono Malo soifua o le siafufonga Samoa Radio Samoa tasilima I vatolu a mo se kia Radio Samoa Ole vai ngā watal tala tau le re foi taimi ole taia fau tamaki makaurau au kilani no whanga whasalaunga ale Radio Samoa se whurolo I le malu lūr nei taimi ole taia au winga whama wino le tau mole nei as for radio la whasalan au aoa lang le lei foi inisio taimi I ona pa ona I timu inisio vaengo au kilani whasalatu le whiawhia na nei angi maria warsapidi mai matu se whulu malabalu ole baurunga nai o ele malu ole emo tatou le so se whulu malilua ilona mawalalo taia pe au dio le whasalo ina pa utimu inisio vaengo au kilani tau whialolo mai le malu lu taia as for iwa ilona mawalunga iwa ilona mawalalo whasalo na awa aoa lang le leile sa awa aoa pa utimu le songofua lang le leile so lua stofi ole na vai aso o lomana I atu pe atahatu o lia le lofa maleanga le lei o le tātou matai sili I langi. O whamamonga iau tūna mai la mai tau mo tātou le nei fo I tai au fau a tātou iene ni aso maleanga atu le whai unga vai aso male fotua I mai na vai aso fau.
Tulanga masani au whanga solo po kala me maru o le tai au. La tara pa vai tulanga i le tau tilo isi vai ngā rusina. Pena fo le tau Samoa. Ma le isa vai ngā o le kelope iwa o chai le tula e ono. Ia, sorry. Masa muri fo ngā ruenga la tole ngā lue whai. Unga vai o vai astei. Tasi a. Ia, wā langa a kako pe pese wha whikai was wharit. Ia, le whamai vai ngā langa e whai ngā ruenga i asko. Sorry. Ia, a weekend ali o le moke whai ngā ruenga. Ia, o te lolo te leo tātou. Ia, look forward. Uba, Elias Ferreira wau. Aso nao ngā ruenga neva aso. Ma lola wala tinu wha ma losi. Ia, ma lo fo le tautua. Tute whai wala whenga i lea fo i aso ma le aso. Ia, le lei. Usi mai lau wha whonga o le lui tau mo tātou lunga nei fo i whai aso. Soa whamātango fie, ma soa whasua molia o Yesu Kiriso e. Te o whalofo atu ai, le whapoponga o tātou polakala me o le lui tau mo oe. Salamo e ruas fulma le iwa, alona whai pos fulma le tas, ke mai le tala al whai salamo. E au mai e Jehova le mālosi lona nuu. E whamanui e Jehova lona nuu. Ile filemu. And the Lord blesses his people with peace. O le lui tau mo tātou e le nei aso. O whē maua mai ei lo filemu. O whē maua mai ei lo filemu. I le lalo langi pisi le tātou te iei. Ma le vevesi. Ma le kele o kua i ngā lui kau ia kako ke iei. O ngisi kaimi. Ua kako leiro whaawasenga polan me kong wha mua mua lan me whalonga lua. Ua kako leiro iskemi pe mua mua le ainga pe mua mua le loko. E pe mua le ngā luenga, pe mua sa ilinga o le haka maima, ma meo kau i vinga o kālunga. Wa makang pe wha awa le iloa, wha kulanga priorities. Wa maka whainga kau le iloa pe mo se ko afi le mui me, e whai o le kaunga kāre soi fuanga. A o le maua lalo le kulanga i kokongi. Whai mai la le tala le whai salamo. Kala lenga whai ua ovo i le whaafe kausanga. O voi le ongo afe kausanga kalma kusi upunge. Ai o mai le tae ao le nei ma le auli le nei ma le fiafi le. E ku mau longa wha maongi le mongi e le suia. O Yesu o ia o le pongai o le filemu. O ia o le filemu. A o mai ta mai wha fi kauri ma ki ngā ma vala o le o langa le ne. E le ai a sesi. Wa ngā o Yesu. Fa mai le mau stasi ali. Increasing our pace has decreased our peace. O le whakelekele a i o kako walu. E la i kiki ai, maku i kiki ai, lo tātou filemu. Ae ia e mautinoa. O le filemu e au mai le atua. Melea, pipi i alo loto i a Yesu. E tu mau e pelo na filemu i ate. Pe lawar kupe pele ai. Whair kala kako meuri volea. Puts or no puts. Praise the Lord, takako. Whamuria le tua i whea umtiu te makaruanga. Olo o e whi tai tungai. Ono suafo Yesu. Amen.
Lolofa, Malapesel Heart of Worship. To Tomo Radio Samoa's Falima, Eva Tolu Amo, Monileu Polepese, Famaoni Alofa Le Tuo. Ja, Faftalis, Pastor Rolangi Mikaele, on Kingdom Restoration, Senior Star Leah. Ja, mo lui tau foi mo tato le nei tai mo le verso ato ma ia lui tau ia te pena foi tato le tai mo le tai ma loa ia le mo le foi fafte tele la vai pa angal tara po kala mo le fo fa te semai nei tai ma lo fa malo si mai ka ko ka le sia o ka ko ngu o ka ko por kala me nei tai fo lo la va se fo mo ia ma ngai ia lo la va ia lo fa le tu le fo tato si le fa e manua le ma nei tai si maru do ma ko ngi sila mo ia ba ngai sa mo mai si ba ngolai apa fa na la tau ba tu ni si fu fanga forward min star o le si fu manoina Dr. Shane Ritchie fa lo mai la son io e vai mana ia tūlanga lo sau noa mai ele minsta so i fu maloloina le au whailoa mai lava o mantua foi ele misi lava tatu polo kalambia tala noa ina alea le mtanga luenga so i fu maloloina ai o le tāua lo whailoa mai 5 lava vahenga tāua le whailoa mai anafi ele minsta e a Dr. Shane Ritchie le la whaapea o mua lava o le tu o le whaamamafa lea i e ngase i le tātu ngase lea o le cancer ina ia lava matutoi ia meo tonga fiti e fisosoani mo tato cancer patients. Ia ai mese foi le tu lea mo tui pui pui ai mese foi le ai lea i alo ma whanau i le mai le pe a whanau mai. E o foi le o leisi tu va ai foi. O taimi ia wa umi tele ona whaatali, le tele o malu le atunu. E me se foi mo tautonga, ia me se foi le atu i me appointments, specialist appointments, ma mea whapena, o pe o vahenga nā tāua o loo saunoa mai le minsta, le aso ana nafi. Ai tali tonu, o se tala fia mo tātou umalava, mo le anga i luma. Ia ai me se foi, o lo ia se tūlanga lo tele foi, ia le whaasea o le mamalu le atunu, ona le system lava o le soifo maloloina i tu tonu o New Zealand. A Natasha po le ase manatu i le tu pe isi vaenga i o whaari loa mai e le sunga ia Dr. Shane Ritchie. Atono vaenga lava na wa manatu fo ilanga o le latou fuafuanga lava le na whata atia mai mo le se laua so lea laua o mai taimile nei i le mai tau atu fo i le minister o le maenga tupe lea ua wha amatu mai mo le taimile nei i le mtanga renga soifua maloloina ua ia tali tonu wina o le ama whai ei loa o na whaatau wina vaenga uma lava nei e pei o na tali i ai pei fo ilau na e sau noa e mai se lava fo o tonga fitinga mo i latou ia sa afia ma o lo afia pe le kanesa ia o nisio vaenga o le kako whakalikali umi. Ioi, a tono lao ngā whale nei se lengi. Wha ai po ani se ala tau tau mawhainga. E mawhai ena fo ia le mele o leo atu. Whiwa tali lea wa mausoi fua i le potu whaatali o whaatali lava le emergency department. Ia malaisi vaenga le na. O le tau mawhai fo le whaamalosia. Ia iai pea ia nisi o no whanga i totono le community. E mawhai o na whaatino i nai. Ia le vaenga lea o le radiography machines mo le chemotherapy. Ina ia awale kasi se no fanga fo ilele e o anga ia ina itangata o longa sangase ia mafai ona tufa i districts hospital ina ia mafai ona soswani vave ai ona mawatongi fitinga mo tangata o longa sangase tulanga na lewa mana ia fo i mai ta watu ile tamfainga fo el minister ne vai tai ole talafifia good news ole o tafarfininga lo minister se fo malo ne se fa swinga nga banga wa telen tatu tala noi po kala fo ele tuai tele e nisi o mala tau soifua le ED ele yo vai se forma talo fai pare e la o titilo fo le mala o vai a fua kur vaenga le faster cancer treatment Ol fo fanga le e va su pasen ne la to nga se ka ne se fa la to wa ia ma fa na fa la to within 31 days or 1 month e mi alfa telinga le pa tu nga i la o le vai a fa kali mo masina ato on ka umia ma to fo telen tatu to no ele fa kali de mai fo le se ia mo fo ma ya amen pa fuanga ia wa good news la a fa titia mai il masina but still
Olo whakari o mai masinga koa. E umi fo, ia. Ia, o a whapela o mai o lam koa iki ngā inga. Ia, ka ilo i pēo ria ngā masinga koa, whakatikani mo le teime whalita o tonga. And also isi maenga, whakatikani le ED, emergency department, less than 4 months, maisi maenga, ele I mean, ele lei o le la i indai swinga. Ia pe ia manga, ia pe akau o le mele mga mi le mai, ngā kua, mai le fo mai. Ano nga le mo tanga tane nga singa sia. Yes. Ai so. Ia le lei, malo a ming ska o sui fo malo roina. Ai tam faiati. Ai kau fa ba la ki. Vai ole mea foi le fai ka fa ko ken sa bai on sa mai au ke. Fa ka ka lai. Sila wa ioe mai ai. Ale lei fo fanga por no au kilani Wayne Brown e ono fai ese a wala la papa ile va ponche velia ma no show. Yeah. Ole tama fai ka foi le manatu ole meia le olo ia le taimile nei. Fai melo na manatu. Ole a wala papa le ka kaunga fai mai I le vale o Meola Reef to North Shore's Cody Point. O se tama whainga foilele. Ina ia whaiti tia lava le pisi o lunga wala te tele le taimile nei. Ilana whaatusa whai mai. O le awala lau papa le awha apea e whai. E valu pasene e la I titi mai eilo na tau. Mai le tau o le tano le olo o iai le taimile nei. Whai mai le manatu le mea. E ngā o ngā kaunga kao le tano. Ai le o mawhai lava na whaiti tia ai. Le vaenga foilele o le pisi o ala te tele. Ia matele le tuai o tangata I ngā luenga, ia wa ku foi ia se fa lave wo se foi fa nga ko mo le tano. Ia wa ki le polo kai ai o ni tau mawhainga foi lele. O lo tilo mau foi ia. Ina ia tau mawhai lava foi ia whaititia le vaenga le tau le pisi o ta avale I taimi ia o ta ai mai se lava I taimi o le ngā solo la tunu I ngā luenga. E ui lava la foi ina whaiti o ina mai le pule nu o le North Shore. Fa apea o le a iei foi ni afi yanga o le North Shore la tau ma au. I le nei fa moe. Ia ai o le lava o lo fa au pe feuta na inga. Ona o le va ai mamau. I pe o tulanga lava nei o le va ai mamau. Ia ke au ia wa ia manuka wiri manuka. Ai mo la tau o o lo anga mai pe la le sunga savai. O lo anga I mai le fa tu le sifo. Ia ato no o tele lo ata vai la so sila feel nice. Ele alvanga. Pe le lei pe fa waula pe fa titi ai la le piso o ko mai o fa tu le la. Ele whaongai nā o le Highway 20 le masangino alai okay a mo te melo tausu mai ai paro te lo taimi fo le o le va ia le poloka te la wala fo le but I think o le awala la papale le va Ponchevelia ma North Shore au te le lola pola me foi le sia wala papale already le la kuila lo o le le sami foi le ngai o le North Shore au te le lopo la mana o e suila wala papanga ngai la wala papale ia pe fa popole sia wala papale fa o fa kasi mai nga wala la papa e ngo fiti le ka po fera wala papa fi vai esa tu tau vanga a wala la papa le na I think the tulanga la e sauno ai le puli no ya Wayne Brown o le tulanga le ona ia leva ai au kilani manto foi au kilani is a very busy place be o le pe wata wa foi le sunga fatuia Natasha Neta o le pisia o wala e mesi te mile e usu nga luenga e mesi foi tato te mile usu ai be o ina le e na ai le fa moe Wayne Brown ina ia to e fai le isi a wala lau papa lea ai o lo sa no po ia Simeon Brown le minsta o a wala o lo iai le te mile o le pa lota lea sa tala noa ina ai le a wala lau papa lea da Waimara Harbour e fisoso ani fo I lea tūlanga pe o ina la lea lawa iai le manatu lea mai a Wayne Brown ona o se manatu proposal o lo tuina mai le teimi le nei ai wo umana tala noa ina ele malo fo ia me se foi saunoanga le a minsta a wala ia Simeon Brown o lo ele fa moe I le Auckland Waimara Harbour o lo ele fa moe ina fo I mole le isi fo I a wala lau papa e fisosoani mo au kilani a toa po le alfisu ia inga ia bawal me ia tau fa ti ai le tulango el poloka a me se te mo le uswele tino I tute mangarwen le lei lo su fitula o tele tulai ono tado vai disi foi o cases o le mpox wale mai tona no sila pa mai fa fianga mal 5 stars later mo tayo lo fa fonga mo kala me maro le tayo we sa was for lima e tolo mo tatu e lo na sful tolo ne asol masina lo na ivo taro fo wale lua pe lo se folo marfa
Malo whaftai le te kua whatis mai le ne whai tai au whau. Kia ora, good morning. Good morning. Hello. Patu saina Ise apahela pi Pose pisu pasili Pose masike ke mai piti Pasina sa pasui Oni tamato manipi Tonu lau pinangalo tapa ai poipo Avane ile malo Ele anga ole tatua Etele ai ole ti akolo pe Basa pepe Ole pepe ole po Ele ai se totongi o au nanga ale mapumaya mo ainga e mo omia le fisosoani. I au nanga ale soifua maloloina mafale e nonofo ai. E mafai o na whaafsotai e le mapumaya ia au nanga. E fisosoani foi le mapumaya pe a mo omia se whaamama avenga. I tau mafa mo taimi whaingata. Mafa lave whaafua sei pe a mo omia. Whaafisotai loa le mapumaya i le telefoni o valuselau. Lua tasi, lua lua. Mai le afa le valu le tai au i le lima i le afiafi. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua. O le vaenga o sosingasngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi, o tuipui la COVID sfuluiva, mo i la tau e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo sauva no e whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le AK Auto Repairs i le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, latu te whaia warrant of fitness, basic service, wheel alignment, sui taufi, suspension, gam belt, fabili transmission service alo tabale, talia wins quotes mal afterpay. AK Auto Repairs i le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, telefoni lua lima fitu tasi o tasi lua. Lua sumaleva mino tolo talo le tula fitu le whafonga le proklame marua le tai. Already samos fulima eva tolu mo. Tara proklame reto oleola ole tato malu ole tai alfa lenga fole na maya pasta la fa copa tolo ele ne baya so ele kwata ele fitura tato tala noi fole samo le fionga ngal mana ole baya so ne na maya tato tala mai samo ni su fofanga komite lo o ngafa male proklame no fono le fa tu i ya ngetopa ole tu mata ia le o te tai o mai atu ia lo o afia le mpox o te no fo se fuanga le tele le ale mata wan tu langa le mpox to New Zealand le fo ina isi cases ina ale mai na sona fia I o eta vai le whailua mai wa 5 cases ale mpox le wa confirm mai le aso ana nafi le whailua mai ai le mai le winter Pride Festival len whatau nuina le weekend be o inala le au mai cases ia. E whai mai la le Health New Zealand la, e ui la o confirmed cases I totono New Zealand le vaenga lea Queenstown. O loo whailoa mai, mantua foi o le atunu lea a Ferika, te tusau I la le tele na iai ia cases ia le mpox. Ai whai mai, e le o link tele iai I le teimi nei, ia cases lea, le saunoanga lea nisi foi o sui, totono lava o le Health NZ. Ai mole la pata inga o le malu le atunu. O te loa tele la pata
ta inga lo tuina mai a Natasha. O le tulanga le tau lo iai o lo o lapta ia lava fo i ma o le tā ua lava fo i le tau mawhai e whaailo pia ia le whainu mera mai le aso i le aso. Ina ia iai le awareness fo i lele ia i tātou uma lava. Ina ia mata i tuina o a unga lava e te tawana mata i tuina. Ia atono nisi o tātou ele i awai i lea fo i pitonuu i le taimina whaatino ina ai lea wha moe moe pei o na a fua mai ai ia ai leanga o le wha mai e pipisi. O le tā ua la le nā mō tātou. Ia iai le awareness ia lato waunga o la unga fo ingalo le fula ia o le fiva fula o le tino manatua la e uma una fula peise maisua fo ilea ia o ngā pālea o na saulea o le palapala se itulou o vaenga na o le fiva ia o le tinga o maso o tino o le isi vaenga fo ilele o le makua vai o le mawhainga kulunga e whaise fe aua o ngā o le aso ansa vai pe o tūlanga ia o lea o lo o tau mawhai atu wha amanatu atu pea mō tātou e ia tātou numera e vala au ia o le health clinic ia mawhai fo inga e a ngai atu e vala au i le health line o valu se lau ono tasitasi ono ngumela umaia pe ailo a ia vavenga o le fo mai ata vai mni wa folau ia wale le ia le pui na lo le tongfitia o le mauta wapele al sui fo baloloina fo ilea le fo le tu mate tu New Zealand na ia vaenga le mga mia ka ko ia vaenga le mga mia ka ko menge yo pusa monkey mai tono New Zealand nei fa mo le ai fa mo lo please le mana ma to ia vaenga o le fio le tupu malan masio fo le fontele le au topa o se mitamtanga tele mas fa ro tele ma sial tato tono isa mo a wanda peto finisio na a vese fa felo ile tupu hak mai si bang fa pena lo to va tu la o New Zealand ka mai ka ile o New Zealand so le o mo kwa mi ka ke ngeli o mo le mo ni e felo ya koi ba era yo etsa vai o le maku io e se le mana ia pat o le tulanga fo ile le va ia o le nganga la va ia le fa New Zealand ia nganga fa au te ro le o vai le manga ia nga ia ka ko tama ita ia ka so le sia o saka haki se tutu. O le lato io, o le man, ia wa mana tuala, o le tatou au lea le black ferns, o lea olo o Engelandi nei, i le taimile nei mua lato ta alonga. O le lato feiloa ingala lea ana nafi fo i lea na maua i le taimi e lato te feiloa i atua i Buckingham Palace, i le wha moe sa iei fo. Lea langa o ka le manga, ia o ke whai aku fo ta vai mani wa fo lau. O le toa i o loto o teine nei, le mawhai anga tala noa fo i lele le tupu, fesili lo alo lo mal fesili. E ala, e whakanga nga mako ako e fusi ue. So lea ba, ui, ai whai aku fo i le kali vai ko i mai ko i nga waino. O le mga fia fusi ko i. O ta ua ma le fusi. Le mana ia fo i lele o lata mata atu. Ile anganga whaatama, fo i lea i whanau, o ka le mana ia. Ua momoli mai malana whaamanianga na uma ona ia i leo na ia na saunoanga. Whai mai, momoli atu ualo whaanga i New Zealand, i tangata no New Zealand, o leo ua iai fo i tangata New Zealand, wow, mau i nei. Ma e mi kaila ko inga o ka le maanga ia o lana tala. Ia, a ua i loa atu ai fo i. Ma le tūlanga, wala i ona le ui, ma le toi ina i New Zealand, wa mana sua o le e loma le fontanga e malanga i Australia, alu atu ai Samoa sa tu fesile le mafau se isi taimi. A le lau whaalau i loa i e la nafionga. Ona o fautuanga mai ana fo mai e le tatau ai ona uia mai New Zealand. E fua lava le mawhai o lana malanga i le ngafatia lona malo sila ia le taimi le nei. So ia a kong fo ila ia ele lei fo i ke wala vea aku le monkeypox. Ia fo ila ma nai a tele le amana. So tele o lola wale la malanga nei sa mo le masina fo ki topa. Au tele lo pole mo sia bano mo ni sio le tino se felo ia ku tupu. Ia wa bano le au mo ia mo le lo pe ko si sia mo mon ai fa mon mo ta tu le o mal au sukola ki ku le bo o ia fio o or kupu se fusia ku ia ma si ha ku le bo o ko ke fa la be se me ana o ko se o le e waka loka nge ko la nga ko fia va ai ma fusi o ba no le au mo ba no la fio tol tupu mal masiofo o ai la be fia filo ai tupu ku le bo ia la ko o ia le o ia ia pa ia tu Naya, lele. Okay, ala lo sukala ki kilo fifi. Ala sukala ki siding lo fifi le. Ferrera Rocher. Ala.
O va tu lesi va ngor suka laki le wichika pe ai va ngora le to e fa tu na pe. Io e vai o fo io ke eselo fie suka laki. E mo ia ke le fie tele I vaenga ia Somali. Anga o singa vaenga lava o te fie ai. Ona o le manga ia o le tofu. Ai o le suka lati le o ta ua o le fa ingoa ina I le ingoa Maori. O le tulanga na fa ua na ia le manatu o le afa ai ngor sukalaki le fa nga lava upu Maori mo le sukalaki le ona o le tau mawhainga lava foi ale company le nei sukalaki ale Whitakers io ele fia I ele to atele o tatou o le ala ele lako sukalaki le I le limited edition o le miraka kirimi po le creamy milk block Pepa ena gold naia ai lanu moana o na tustusinga. Kuskusia mai upu Maori I le sukalati le nei o le mafuaanga sukalaki ia faamalosia ma ia faalawi loa pea le faongaina o le ngangana Maori o recipes lava o le palunga o le susu o laenga palu le ngana Maori o lona winga o le faailo fo ile le company ele ngata ia mau le fonga ta mafa a la fo ia e lautua mai le faongaina fo o la to mesina le ngana Maori le ala o lo ia o le alu mana ile vai so fo faongaina fo ma faailo ngaina le tereo Maori I tono le atunu nei ia o la lato faalinga la o le ale faua ila le sukalaki o le asu engisi recipes fo faongaina lava le ngana Maori tereo kia ora manga ia le na la le lei kusala e mawale ai koe mawale o aonga e mawale sukalaki fo Lei se le tātou le poti mai lunga la wala nei foi tai au so ai mal tātou malo tai au whala nganga rento le ola mai a pasta la whaile kopa pia mai a whawikanga mai a whanana Jerome Gray Sonainga o faaso e salona si ufofonga italinga ai sa e no foma salo lelo fasi au laine ingalo le rosa e tuta si pango salona si ufofonga italinga
Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa numera tasi i New Zealand. Tu maule maule pisi lunga awala le nei taimi o tai au le aise suinga mai le tatou uluai li poti o lo solonga le lei ma saunga le mume uma lunga tatou ala tsele nei au ki lani ma lo lava le onsa i tatou ave ta vale uma e manatua awal fa ngalo telefoni alu sao sao fa atulanga ina ia manuia tele fainga malanga o le nei aso farele tautua Radio Samoa tasi 5 iwa tolu amo ina watula i mai le taimi lea ua toe 7 minute o na tā lea o le fitu. Tasi 5 amo. O e sila fia e iwa te si male tolu 5 miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaatau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga whaape e ka le sia. Whao ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Whaafso tai mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaafainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo whaafainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O sa ili se fala inga e whai eise tau mawhitanga o le auli. Pe tali e fo ini au malo. Susuma i le Sandvale Buffet. O le a whaamalia ina lo fina ngalo i tau mawha o saunia le limo oe. Tuatu si Iva Atkinson Avenue i Otahuhu. Lunch mai le sfurtasi i le lua i le awauli. Telefoni lua lima iva fa o. Lua lima iva fa o. O lua fitu lua ono iva o lua tasi. O lua fitu lua ono iva o lua tasi. Talofa lava o au lapi marina, mau belo li tio. I le Radio Samoa tasi 5 amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Good morning Samoa, au te whawhila i te fo i tatu tunu, o se avanoa tāua lawa nei tai ao ia e whaafonga mamai moa mai fo i tatu Pulkalame o le Areto Leola. I le momoa le Ioane tolu whai upis fulvalu e ia ili whaupunga whapea la ufana aue, aua tātou te alo lofa tau o le upu ma le ngutu a o le a mio ma le whaamaoni. O le upu mo o e whapea o le alofa moni e mawhai na sui ai le tangata whaingata. I ngoi ke whia alofa ai pepelo le alofa e langona mai loa e tangata. E langona le tangata i le mekau o le alofa moni e le mawhai o na nanaina. E iei talana o whaitau le tusi whape mai o le kulupu o tangata fo i tala vau whai evangalia fito a matonga train whai evangalia na iei la le tamana maualo na vanoa evangalia tala vau e la ungai ile amatmatanga o lona o langa whaemangalia. E launga ila ile university tele lava i Amerika. Ia, ina ua mawalo na wanoa e launga o se awanoa mawaluma tele. E tufa tuai le lofa o Yesu i tangata e le talitonu. A o launga le tamalea, ina ua uma le launga ai approach pe whaalatalata mai e te ia se tasi o fafine. Fafine tu inga tangata fo i le talitonu i le tua. Ua saun fafine, ua whaise, e mwhaingo tala noia a. Ia whaapes tama i se good news. Ia o mailo le spito e fe mail mer fine. You know, me o malava na la unga ena nei. Le ai ma se me o me ngau ki kalikongu iai. Ele sao. Ia fe mailo le tala fe vangalia tala voulea. Okay, tina, okay, le se afaina, I'm sorry. Ile le mafayo nga e talitonu, le se me o iai. But I mafai ona o te talo mo oe. Fe mailo le kala finge fia malo le se tulo. Nga le se afai, nga le kumu le se afai. Ia fe mai, okay, lau te talo mo oe. Ia,
Pa ai folo fa pea ka lo fa pelo ngalima mai fa pelo na ulu ia ar fa fine le talton ai tu fa malo ai fia malo ma alo na loto tilo mai fa ngali talvole ia fa lo fa pele au te e ngavili talvo matatalo au te talo la ale tu mata ina lem tilo ku me sta malefa au te ilo na mai tunga wana mai tawina o lo malingi ia loi matale tamatalavo o malingi foi lona meleo nga ala fa malingi ia ole mela e uma engal te talo e pupula ele tama evangelia o la o mo ini maka ingalo to malole ai uma kwa malingi ala loi maka ilo uma lo fai mai lo tala fingine o uma tala fai mai you know talo mo ola kwa over aile isi tangata o malingi i o ngaloi maka ia kia o ulangona ina au e te talo le moni o lo lofa ia tea le lofa la le fa le tua e la vea pe mai la tala o ngano nofo le ilunga o le tamale le pens fo le fa ele breakfast i tai au university ia matatala le tua le local fa fingelea ai share tu iai le tala le nei e winga i le lofa tu no le tua ia ke riso Yesu matalia ia fine le mafai talo fa o tanga na talia Yesu ilo no langa ai fenga mafu mai na mafu mai ile langona ina le fa fine le o le mekau o le lofa moni you know le upu foi la le mo o el tile nei o le lofa moni e mafai ai ona suia le tangata faingata a fai o Yesu si ke lo faingata lo no langa ile li fa o Yesu e ke maua ina ua sasaa lo loto a lofa moni ma ax ile tua fe so swani ia la veai le na tangata Yesu fa tai lava ile mana o au fionga o matu wiloa po ai lava le tangata faingata na tele talia ina oe na te fatu tua na ina lo lofa e mafai lava pe a matu ngalulue ma le loto le lofa moni fa ali tuai le lofa la fio ia lave ina ilato fa manuia le na yaso no lo swafa Yesu amen ole tolu ngona na tato a reto le ola ne fo e yaso moni fa te tele lava pastor la fa copa ma lo fa tai bona se fo tu foi ya wale tato pokalame a reto le ola ne fo e yaso a top ya vi e pele tu bolo se fo wale tu ina fo e ole tu mo finingalo le kane si lo fa pendan fa le maroi a wale tu ma lana bona wino lo se fo tu ole samos fo lima tolu a mo fa te mai ia la fionga kan mana tu berbawa tanga vai tipo tanga vai mo taru tanga le ja ta shamba e fala ile anga fa alo fa talo fa tu ai la wa fionga le alo li ngal mana ile ne ta ya fo vi ile li wa ta to fe ai malo lava so i fu manuia malo le fo lau Pai se kope ala malo lava ia tal tonu o lo manuia mai mea o mai sa mo pe a mai le tau le nei tai ao lava fionga ngalu malmana au tai o tulanga le tau tatu tunu nei le apo lima le na o mai ia le update mai lo official tau o porua ia la ngi le se vanga na ai timu mama mai paselo na o ia uli ia mai e ko timu pu fa pe ia sabidi e pa tau ini so taimi mo tatu moto so vai te vai mal tu sala e langi le leise ia vanga na ina i timu mama e fa solo ko ina o ia uli ia mai ai timu pu le ini la tsainga mani fa tu a ko i masani mo tatu no ono binga le leide tau i Samoa alo lava fa ftai a fesili mo lawa fionga ngalu malmana o ai inga o ngaluenga fa sala lau ia fa pe foi no tanga o fa ilo mai le so committee o lo ta pena ina lea au nanga mole fono ama lo ta pulenga fa mole of tai ia msalo na mo fa funga e ko i tulanga sa ai lo ni ba ya so ma tu pelo no po mo committee there ia ai inga ta tu ngaluenga ia e fa ia si fa no ia ai tatia tuiese i to sinsida iaila to te pereina le baenga ai te vai male te usala mal fa con ala tu ya salo le tsile fi ko isa pa pe ho le tato wai ingo ko i te murta longa pacifica oh ia le lua pe
Ini tanggal itu pun apa sufit. Sufit, yes, ya. Yo, tatung talungan Pasifik ko inga wawa ko ka ko wa nga magkomiki ta pa ya ta pelang ya na wawa ako kung menen na pangali ya ne ito so filmer ba nga ko po mai gala ya o te ro o tu langan na ilo wawa tu ya inga nei ia o ke loa ia inga umaya ma kona whai ono i se ia tātou mostari ngā malo le lei. Ai tau hori tātou si sile le tari ngā malo ia le lei maso longa manu ia. Ia ma ua nei no ti aire tūlanga whātino i ngā ruanga nei wā o le tā ua ngā ruanga nei tātou. O le longa wai longa pueri ia i o le lalo lam. Ia mo le tātou utunu. O a mena tuku me whangaso no e pōntana. Tau whalongolonga tuko ina pe tau ia ini tūlanga hoi pe tau li o le te o ia ini ni mea whale tonu hoi le rea waku kua. Ia a ole mea ia tuku lea ngau le reality mea o le lalang. Aia ia ni mea whale konga kupu mai e tau na longo ina tunu e tau ana ave e le tunu. E le mpinga e alu a fifima te wila lor ka peta pe ke wila lo o le boenga ia whale tonu. Awa le fono le lalang. A ta urole lima sfuru ono atu nuga ya uki ina tātou ile ono lea maro tāpula ia ele la titi po e ta ua i hura ua rau te ilo la e ta pena mai ngā tau hoi whātino ngā ruanga mai atu nuga kako ai a whai o restrictions ia po ia inga ia le no tia i hoi whātino ngā ruanga ia te ilo la mai e inisi pe tula inga e tula i mei nate tula ngā tāua te wana ia mai nga tatu malama huri le tau tatu o ia ai fa pe finia ia nga huri le mutua foringa mai ai e kasi le o nanga le la au mai o me ia ai ka kunga ka kwa empakim po ia no ngole e fati no ngol tatu ngata le ngolo binga le o merba nga le remote control ka ko sale le ai le vatole se Brazilian tasha fo le mane wa sa tano matasha na fi le mano le tai na learn le vaenga le na va ile media le temla le wa sa no ile talonga Pacifica fo le lua fe sufit na learn la to le so ngal mako melenga fai wala nga le watu ale media mat al fa ke ngala tato fo ile jo ne New Zealand tato jeo i me la fi mai mo e la langi ato tato tanga sa mo la langi ato ai pa pui mai la vaenga le ia no winga la ale mo le au mai mo sa mo la isi va ngal lang ia me la na nau ia ma ia pela ma ko me nga fai ka fa mai aku la e po mai no e po ele fanga ko la wow ia in lo makabase ole si poi ko ai nga woni te vai ta wai fo ta tu la nga tu komiti le ia mana tu ta tu nga ruanga e se fatino e mai te usuma fono ma te o malo o te loa e muri ia la to vanga tu stala ma la upasa na o wa ko e o ala to e tau tua le mela e na e tau na longo pui e o la tu tangata sale e fa pena vuda ia tato ta te muri ala i tu o sa le sa makamila a wa ko a wa ko ole tala pito siri le na lumia de lo langi o ta to le na tu lo nga ngwa e ta to to ko jo po pere nga e ta tu ta tu mano ma ta tu na por ia ma po ata tu ta upula abe e wa o ta tu nga nga ia lo ku ia e ta tu tanga ai a faida o ia ni vida o mai o ba nga ia sa fa ilo mai de so ia e tau ko ia si ma di o le pe ba ba ia ti cha dala eu quero que o líder toca vai ku ia chapena e tal si io la u tilo la u chapena ko la social tatu ngaro nei wa te fa no ti pe se ku si dai ave ia okay io ito si dai ko ia pe si ia no te mi tu la ia ne pe ngaro e mai vai ngale o ta vale te bai ma le ma na yo le mai na tu ta vale ta te pa nga ina e fio ia fai ti tu la ho le te ta vale du mo la wala ina woni nei poloka fio inga te pono
ole watu la ine panitai wa le pasanga lo kaval ia e te taula nei se no ponga foi i mangala uma ia tau i ia e te latu e tu vai na sa lo kaval el banga le pikia ko wa fa pe pasana e lo ko mi ru le pena o ida tau na fitu na ia wa le ko tau foi monta tu ke fa o io passi e o ai mo excess pass ina impero no patino nga nga ngare o le hu ia la patino la tunga nga wa ele ia se fi malo ku la por kamera wala den fina o le si go ba nga tau si le ye ele fa pe o malo longa nga le tunu de ba ya so atu ne la singa o taila tau nga ele wala atu le pitch road mai ai matau te tau mulu ona ia uma pisinisi ma o nga ese sel malo o tanga to nei mana mia o ida ko tu na ia wa ile fa pe o tau fianga ruanga el baso atonia ma o te roa unga tau ki a o nga ruanga ma pisinisi o panga yo ia la fa pe nga itanga to kinga ruanga ite o nai tu na ile Sa lele lava fo ile sa no anga le nei tai so o le vaenga fo ila ia ia le mta fa yo ia le so fu malo lo ina e pe ona ta pena i pe fo i le fono tanga le nei o le lava mauti no lava fo ile pepesi lava o le monkey box ia po pusa monkey tato fa sa mo fe lolo le na ia ile tai le nei o ia la manisi tu langa fo i o nisi fa ma i o lo ta mo fa ile so fu malo lo ina ia lapsa ia fo i mai se lava ile tai le nei o le sunga fono la tunu mai la to we o fai malangat. Al fa mai lo misela, ia le toi ko mala e tu la ko sa ia o lo so i fu o i tatu tu i misela, misela ka na. O le la vai o lo pisil misela ni se tu no to o il Pacifica, o para o ko i ka vai o na e mo misela ia auto. Sale. Ia o le fa mai lo televisioni. Ia ma kamala le o monkey box. Fa mai o le mate tu o le tatu tua o ile la le so ko marolo ye motino ia fa idinga yo inga pe pa pe o no te u ma tu kono pe o te kono le fa nga solo ye ni sia fia i pa mai ai te lo ia o tu la nga yo ta pe nga le mate tu o tatu tanga nga de lor ku buila buila ia o le ia fia se o le mo se so ko se ya me se wona to sa mai pa mai pa pe tonu ta ku tlo mi se la ya ole ma wala ta mai nei e ma wala lo no mera la ya yo ta tu pa na ko i wa uma ya na pa ki ku ole na to abe ya de tu ala ko i ma fa tu nga yo ta tu no me se ma tu ina ia pa ngala ba no nei to e ba sia ki le pa na ma abe pa ki ku ale nga tala mi se ale televisioni al fa mai le monkey box o que me ocupe ko que le pio tanga tama tu ia mo ai ta bai right okay yeah que logo le vou fam tala mai sei ko ringa ile tele susu ia ese va pe e foi assim ma ti po tinga o le hui fa mai pa fiesi e ta se ia wa le la patino na le eu ta tu au ia unga i sausi si mai apelika po na ia auto malfama. Ma lo fa tai talo sia la o ye se fofanga fo ile ale mtanga luenga e mafai ona fa leo atu fo ile ia so tata ulangona ia tunu ma lava nei ole anga i mai ina ia fo ile atu sia le fai oni ola tau tui pui a ole ia anga i mai i tonu ole atu ile taimi le lo isunga fono la ofion o le sa longa mai de fatu siria wa o le tatu se ku marina la u ave ye le fal kono fo i ma fa ilo ye tatu ku ya tu mo ai se fa mai le monkey box la ngai ku ya tatu le ave ye lo fa fo yo fo i mangi pusa monkey ia fa mo le e capire le monkey ko pusa yo man ala o ka le mga bia ka ko monkey sam la nei ma na va tai la ta to fai ui ta longa le bo la no ta to manu sa mo ia pa man malo le sin la ta longa so nei mai pa ni ia ma na ile ma la wa va ia tu ia de to e fa tu la nga le la pia la langi o le ta no sanga le por Pacific
tuli huna tātou wa matonga pi. Ia manu whapene au hapea la o le tālonga lea na mālo ai piti ia tonga ia whapene uka kuroa o sampingi ia piti. Ia lea la wa leu vai ono au vai ese tulu la le iai a Kanata o Amerika mai Japani ese tulu lea tātou. Lea la o sua tunei au e lua sidi mantulu a tātou e oe ta alo ia o shore si vai ngai lalo su en tulu na lima mantulu ono ma ngai o le o uma au ia o tele ta longa ale la wa ia ku ba sa nei sa le fitu semi na i ale ono ina le pe il chato semi finals ma fit ma Japan ia pani o le tier 1 ia le o malo si le o Japan ele te lo ku ele o alo tabala ia tatu fa ia ngo man pulenga te penanga o tatu o wanta no le wa le tatu se ide sia no no peta te o le final ta alo ile o fitima America ia e o wifo ka na tama ma le o tonga e su ele tulunga lima mal tulunga le la pia fa ide fa ia so nei le fa ia semi final ia ona fa o toilet ba so pe fa o wel siding o tulunga lima mal ono ia male sa ilingo sa pinjoli ba lo fa tai na male ta marsangal tupu mal masio fo la Apia Maroons o lena mata nafi o nafi den ko ile sur tele ai te tauranga ia o le mata watu le sur ne aspirate ia o no wingo le fa nga solo ai dol ta marsangal ne al tupu mal masio fo le king and queen sa le Apia Maroons ia ma ko le baba ia ko ba le mana yo le ua tuana ia tu le se lautou sanga ia al pulenga la kapi tātou tu. Ia so toi ma se lautou sanga la kapi e le fio ango mai ia. Ia le ufanga so riba ia so ia porka foi mal tanu sanga le Apia Maroons se fai longa ko se lautou sanga. Au ale mate wat o fio anga ia pe na mo mua fa ia la tu tāronga la kapi. Ile fio se lautou fa tau sanga la. O Apia. Mama ia. Ia, rona winga. O ina mo tau nu ia polo ka pia ta vai. Ar keminga la kau ai solo polo puru hor ki ko ia ka ko. Marfonge udu. Rona winga ia o fio anga ia mo tau nu ia o tau ranga ia tau nu mo ia va tele matulanga va pena ia i ko ile tau nu mo ia ta ronga nei ia. Le la pe ona ye fa mo le te baba ya tu i di poti o le ye me alo fa malo le sa ben na per mi sta talo il calapula a te Maroons se me alo fa tu pe ave fa me alo fa ko il la tu fa mo pe ona il tanu sanga il fa mo le ba ya so ma lo fa tai le le tau lo lo tu mo le tunu e ta do tala mai sa mo pe ta le valu ta nei ya fa lo e po ani va ngo e te pe ai fa mo le mo o leo wa pifiria ko ris ko pe au malua ma piula e na tau te langina ia vi inga po o le saunga la tala i de fono a malo tapula no vingo ko fa funga tu kumal masio ko le malanga mai ma ne yo si ko wa mo la tu ko tua sairia so son ko i ale para tengo ko tato socio tu star me la ufa san la o le so son ya tu ta il malo ia ma be tu ala no ia tu na ia munia hoi ia pe ia si tu la inga hoi o ia inga tatu ngala alo mo si ti pele no melo tangata ta fa ma tatu no tu sa fa mo mo masina mo le tu sa fa tu pe o yulai pa ia si ma e ko tangata sa tau no mai tatu no o blanga be fa ko fa elo ia le au fidi fo el tatu mansina ta vai mo tatu sanga i tu pai i le masina nei ia pe fo ta longa le fu ta longa ma le Australian area ta mai tai le Australia le fo ile su fu bas fo ia le fu fa ilo mai le pulenga al tatu le kapisa mo pasa la nei la no le office ia o te lota vai oile si le la tal sanga ia Carlos sia a fai oile la ilo ilo al fai unga le la fai mo ia kwal kusi Malo va tai usa mo nei tai au to mo le na vai ngol cha tu ngal ngal nei vai aso ato mo io fai vale nei aso mo io fai la no tu mo fai ngol vai aso ia va pena foi de vai me tu sala mo io fai ngal vai aso
Le fianga ngan mana cuma mau tengah vaya cipia tengah vaya baltaru cara noanga le nei foi tai forward na fo batu taru headlines follow tele ele tau lunga lan tau tua taru tala mai samo pa tala valu ele tai ne usima la fogo taru tala fo le ngana per tania. In this update, the Nurses Union says there's not enough health staff to meet health targets. The Health Minister's laid out his plans for delivering health targets set in March. Dr Shane Retes discussed increasing public hospital beds and operating theatres and using private hospital capacity more. He's confident the budget and resources are already in place to deliver them. Nurses Organisation President Kerry Nuku says the whole workforce is understaffed and chronically underfunded. It's fine to have ambitious plans, but if you don't have the people and the resources to implement it, then any good plan will fail. A group of activists and academics wants an investigation into whether the SIS and GCSB are sharing intelligence ultimately used by Israel. They've asked the Inspector General of Intelligence and Security to investigate. One of the authors, Auckland University Associate Law Professor Teresa Dunworth, says they're concerned intelligence gathered might be being on-shared to Israel. She says the group fears that might mean New Zealand's being complicit in international crimes. Intelligence sharing is highly classified information, so we actually don't know, but the Inspector General has the authority under the Act to inquire. The use of coal and gas to generate energy has increased sharply due to falling hydro lake levels. Ministry of Business, Innovation and Employment data from April to June shows coal produced 883 gigawatt hours of electricity. That's a more than 500% increase on the same time last year. It's the first time since 2021 that coal produced more electricity than wind. And laws that would ban disposable vapes and increase fines for sales to under 18-year-olds have been introduced to Parliament. The Smoke-Free Environments and Regulated Products Amendment Bill was introduced to the House last night. Senior political reporter Sophie Trigger reports. The laws will see the maximum fine for selling to a minor hiked from $10,000 to $100,000, while infringement offences will double to $1,000 an individual and $2,000 for a business. New retail stores will need to be at least 100 metres from early childhood centres. Associate Health Minister Casey Costello says 16 more smoke-free enforcement officers will be in place by December. That's news. I'm Adam Cooper. In sports, Aisha Letiainga will make her return for the Black Ferns in Sunday's opening test of their end-of-year tour against England at Twickenham. The winger will earn her first cap since the 2022 World Cup final against the same opponent at Eden Park after recovering from a knee injury. Her selection moves Ruby Tui to the bench. Kennedy Tukuafu, niece Simon, has been named an open side flanker after missing the last test against Australia. Olympic gold medalist Finn Butcher has progressed to the semi-finals of his kayak cross event at the latest World Cup event in Italy. He's clocked the 19th fastest time of the 20 qualifiers. And golfer Sam Jones has carded an even par 71 to sit tied for 30th, 5 strokes off the lead after the opening rounds of the Irish Open. And that's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lo tu mau lava le mau a tātou traffic i le nei fo i taimi o le tai au ave ta avale le o iai se wha lave tau ta avale pau lava o lea o tātou fautuanga masa ni lava ia e mai se fo i o le longo puia le i atu ina ia tautu ana lava fo i tu la fono uma lava o lunga o le ala tele ia e mai se fo i lātou o lo whaonga ina ala te tele mai lātou o lo sava lia fo i ala te tele i lunga o kolosi ina ia utangia i lātou uma le nei taimi o le tai au le nala o lo so longa le tātou le se tūlanga i whaapole nai taula volea ma na ia foi ai whaavavi vavela i titi o na tāpena le whainga malanga wai leilo lava foi tūlanga i ono o iai lunga o ala tele i taimi pisi o le tai au mani e tele lava avata avale lau whainga malanga le nei tai au ni se foi tōtali watu i mau tamalawa au e whaafongfonga mai ei mai mafta mai le manu le tai au lau Radio Samoa ina ua se fulu ma le 2 minute te ai le tūlai fitu.
Ole mai ngā lata mai le talo le tau nei taima le tahi au, o le talo le tau pito sili fo ile na po mo tātou i le nei mai aso atoa, mara nei tau sanga atoa, a o e alalai Amerika, pa sili sila tu i whafo o le alawal tulango i le tau, o le tau nā mo o tau nei aso, a o e alalai Australia, sili sila tu tulango i le tau, o le tau nā mo o tau nei fo i aso, a alalai Samoa, o le tulanga fo le nā i ai, o le tātou tala nā o le tau nei fo i tahi au fo, a manga i mo i alkala o kau ngaso le a. Mahalo la, what's up? Whananga me e foi, e le e tsai lungo le TV, o le rompor se fukutau sanga taluai. E ngofona raka kai kongo le studio pe o kako mele fai. Ona wha matala le o le tau, talo le tau. O ka se manga se suro le la, suro ale mele ala le kaka le whanongo longo mai. O le makua mamafo ki mo. Whamai lo kaka le sali. Ai wha. Se suro le la lo ponga nek o le. Si le pea, oi whafol whamalama. Ela nau whapupu o le tato talo le tau ni le tai au. A o su ane lo e whamalama le tai au, ma sila ko i whafo mo ne whaftai le tua le mo le ola. Ia ngai sila ile a sulu le la, o le kaun ngā mo kako nge kai marka, o na maa ngai o whapupu ngor karo le kaun nge kai. Ano, ia mais kako ki maa ngai e whamarka ko bai aso. Na ia tele. Pei e maa, isi kako ko pai koko le nei as wharaile. O sor mene whasa. Ko pai koko. Ua lela ka mga kasia. Le koe kau whaolanga foi leo ki po ki e kui eisesi ki po eisesi. Kasia le ko pai koko. Palu le leile puka ia matua mapo le putsa. Ia. Ona ai man ko foi lau mo. Awa e po le alama. O le lau mo le alka masalangi ei. O ia langa. O ia langa. Mai mal pepe. Mai mal pepe wha maa. Elo lo. Na. Vele kara. Nei, o le wha mna tua ia le malu o le tai au. Whai le iputi o le tai au wha mole. Le lei ale pisi inga ruenga mta pena ta moiti ala ko a leile moa. Ia. Ia le lei o le tatu iputi na le foi tai au so le manga ia mo ia ka longa le wha ingo le aso ngai so le a. Tau le ta vai, mānaia. Ho whatau nuina e tatou niki lo le NRL. Leo mānaia le wo o le tūlanga ta alo e quarterfinals. Le ala ta alonga mua le aso a tai au. Taimi New Zealand, toi se fulu le se fulu ta alo ai ia Panthers and Roosters. Ia whapea foi le isi ta alonga a tai au i le lim... Oh, sorry, o nānei. Malota. O nā nei i le toi se fulu e ta aloi Panthers and Roosters. E iei fo i ma le ta alonga lea le aso a tai au. O tai au la le ta aloi le au lea malosi. A le Storm. Ma Sharks i le 5 minute e te ai leono. So atu ai ma le ta alonga i le vao le Cowboys and Knights. Ia ona so ai le ma le ta alonga fo i whaitaulia fo i ai le vao le Bulldogs and Sea Eagles. Mana ia ta alonga nei wanga i ai le whaiunga vai aso ta vai a tatou NRL. Ia, seki, ia wa manjo foi lao ta longa ia le tasi o le fa, tasi lua tolu fa. La ka alo a la mo ki ngoa a fa inga, la mo le vano a o le 5 ono fitu van. Ka fa inga ko fa se fua ka ko fura ia ka sanga pe au dia. Like ia o preliminary finals mo le tasi lua tolu fa. O le elimination finals ia mo le 5 ono fitu ma vat ia le lei sa ka fe ka manga mo ia so ia le alo au ia le lei ta mon sa mo mo le alo ta mon sa mo na ta longa mai pani ia mantua malo mai u fa ka kalila le au malo mai o ia fiti America ia so le final Pacific Nations Cup ia ola susani fo ile fia ile va ve out vai ile lua ile taimi tato ni sila le ta alo ile Black Ferns ia male aula engelani i Twickenham London ia o le taimilana o le foi la me fai na mawailuga o le Sky Sport 1 so im fai ala na mata ele manuela tunu pe a fia mata foi sawa okay hello so e ni sta no pe pawaile no taso talonga ia la fanga solfa lele talonga na le nei foi taio fos fitu tele to la fitu to lunga nei mai sole por clubbel ngan por ta near think a minute pe mai fa fianga mai Leone High School South America Samoa o ta fa fianga nei foi taio por clubbel manual taio radio Samoa for mai tono mos for fitu tele to la fitu
lava. I'm Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you remember as a child being afraid of the boogeyman or monsters at night? But now that you're an adult, you know better than to be afraid of things that don't exist, right? It's amazing how we adults still have fears and worries about things that aren't real. Like the man who said, "Don't tell me worrying doesn't help. Almost all the things I worry about never happen to me." The crazy thing is, worry and fear make you run from something that isn't even chasing you. Besides, worry only gives you wrinkles, which is just something else to worry about. England's Prime Minister Winston Churchill said that whenever he started to worry, he'd remember the man on his deathbed who said, "I've had a lot of trouble in my life, and most of it never happened." You see, it's not work that kills people, it's worry. When you fear the future, you're wasting the present. Besides, today has enough trouble of its own. So at night, give your worries to God. He's up all night anyway. Fear and worry is kind of like a rocking chair. It keeps you going, but you don't get anywhere. And if you can't help worrying, remember, worrying can't help you either. Fear will often find proof for itself. If you're fearful, you'll find something to be fearful about. That's why the American president Franklin Roosevelt said, "The only thing we have to fear is fear itself." Many of us are afraid of what others think. But if we knew how seldom they actually think about us, we'd know not to worry. So whatever you're afraid of or worrying about, ask yourself, is it real? And if it is real, how will worrying about it help you? How long will it last? Is it something you can change? If not, how can you best accept it? Then finally ask yourself, how important will this be a year from now? Will it be important to me at the end of my life? Today, why not give your life and all its worries to Jesus Christ? Ask Him to take charge, and know that after you've done your best, He'll always take care of the rest. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Sole, eva mali pese, malo le fafonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Lo so malolo jale jola fetu ni falau matasha fata smile fionga le alo le pulo jimana mole tanto le poto le fa ora ne vespa. Patalo fatu le nei taimio le taiao. Patalo fatu la wafionga fo ile alo le nei fo I taimio le taiao. Happy Friday. Mahalo lava le fa mahalo si mahalo soi fo manuia. Yeah, muli tsangwanga wa do ha so happy ya. Happy joy. Mahalo soi fo la wafionga ngalo mana. Soi fo manuia malelangi mai te o luo ta sala nei taiao fa pe poio na fa felo e toi malaba mal fa lolo. Ele stunga le ya tabai tatu tim malu taiao malo lava tautai malo folau ia le te do le so tupu le so nei ele tatu o fenga venga malo lo fa i fenga venga o mal fata fiti ia ai le fata fiti lava le lo fo le ia tatu le aso male aso poi pela le vi ngai le lo to so fo tua si o vola vai awa fo le tatu tua le chimana ia mai se so fo la le la tunu vai malo le so nei taiao amene saunanga ele fata fiti le lo fo le tua walo na lo fo le fo mo lo se fo ia mo se fo la le no ma se ma te wala ia ka wo lunga lo mo ka ko ya so ta wo lunga ba ya so ta vai walo nei ba ya so pisilo ta ma fa tu fa te singa le concetti le ata ya ia ale me mo mo ne ta ya na mi no ya ba fa donga mat ko lu se fa ta yesu wo ka sa le ya sa no ia mo ta le Spotify ol ne ya so ba ya tu le tatu tim le nei ta ya ma lo la ba fo le nga lue malo foi fonga ile nei foi vai aso atua wale tautua ino le tato watunu. Pa molo tunu pele o te papelo ai mo patalo fatu ile anga leo le ni o tato wa dia le nei aso me se foi au na trofia le tua I so se fata fai taulanga o se to vine lava profil fata fai taulanga papelo iatu le tato au nanga mal faalo malo lava le tautua ile tua malona finangalo. Papia poio na featu lau mamota tapoinga le leo I au sino le tunu na yo tamama tina matua malo le folau fa taitele I le tapoinga paia malu fa malo tio foi le fionga consula I nei Auckland papia foi pisa malu mangele papia na foi pisa taitasa le malo I New Zealand papia sa mo meta to pasa longa malo le tautua tunu
lunga la tele tonu fa fenga venga I la tu mana va mai la tu foi o le fu ta pene u suatu ia mas foi lao mo te tau singo tatu matua pa anga masani lava nai ave loli ave taxi ave pasi ia fa pe foi pa anga lava foi o tatu nanga ia malo lava fai val tau si ainga malo le usu nei taiao tau tua tatu nanga pe lava fa fonga iai li nei vai so atua o lo fa pena ona palmalo atu lo fa anga le tunu I le tatu nanga I le fa la uloina lea o le tau tua ia tina ina lea po le toi fa fangu o ta ua lea lola o ta ua lea o le musika malisi tu lai mai o le vainga pito silina ona para tia ele tatu a tamfaina o non tamali o le tunu le ua tu mai o la tu tau au ia o aulo ia a tawai mal fatanga le tunu I le tūlanga tau musika pe a tatu a I le sila ele nei vai tau a le sunga I pole fionga ia seuli Mr. T o le tatu special guest whaptai atua ia DJ Spice ia pe o ia le na lana company o lo sponsaina le fionga ia seuli o lo fai malanga mai New Zealand ia au leu whaamatu mai ia o vaenga lava o tūlanga lava foi ngā lue whātasio o company Samoa o le sunga ia Spice o stati for le company Samoa pe lava TJ Dave o lo tūpatia le tatu whamoe whaptai atua I le ia seuli po o le sunga ia Mr. T, ai lenga tailea ia o tama matu o le tato musika, le fionga ia nanai, ia o le tau whailo, le tau tua, le puni ala waa, sunga I le whapea ma le faltua, ma le manofalo, ia o le sunga ia nanai, pe lawan silfia, ia o le tasi lea o alo o whapea ngainga, le watu mai long tau au, ma o le sui foi lea o skopa, o tae au, lo whapenan whatino ai le mātou tau sala al skopa whatino ina le mota Samoa, ia Samoa, ngā lulue whatasi umalava onga, I ta alo atama a uso, tātou amata mai nai, le tātou mota Samoa, I le mātou tau sala al skopa, ia le tātou whai umai lode, I le tātou fiafianga club, a wā le tātou whamoe mui pena iai. O le tamaitai ua ni vai tau o le Queen of Music le tamaitai I ato panga meke I al tasiri na o tato special case pe ona ia I lepo ia o tato na ia mal paanga masani le tato radio Samoa le sa ai tamama tira matua ia le tama foi le ato a e o leva nola ia le ia tuna vai lua ia la fa pena foi ona tato ata te le polea ai le polea sto nai ia o la tone na ia ma ola fa pena na sila lo le tunu pen pa fonga lunga tato wala leo ile tase o bi fo al tato malisi ia o le nalo langina ele sunga ia pies nga malmana Robinson mo lo pata wa ia o la fa pena ona advata sia ile tato au pese ia o le tangata pito silina le fatalta de pa ia mal mamalu ia o prince tuiteka a lo se dominico ia la tu sila po iai o la fa pe fo yo na tau no ile po lana ia foi fati fianga ia pa pena ia le sunga ia pira dominico ia o le tato line up le na ia manisi lava o alo la tunu o lo fa pena o na tu melo la tu au e lango le tato fa moi ia o vaenga matani lava au lava na faia ia se fuanga foi ia tai peoskopa po avele ia ngalulu e fatasi uma lava lango le fa moi pe lan taloatu male ia onga ia le ngata le fa la tutonga me foi paanga tatu amata mai le tausala ale tatu onga skopa o lo faia latu sai ngase leni le ile oi ile moto sa moi mangele ia il fa se o te masalo fa ile no amatai se pa ia lava di tu laiva ia na tatu wa ngai mai lole ile tatu pa moi pe ona ta ua o le nei pa moi mo se fia o lo ilalo fa malu o tatu malisi o kirani le fionga le malu se mo se titi o le prestene o ia foi le o MC o le tatu po after ia toi le fionga ia le malu ma tatu laulau ia le fionga foi amatai le sui prestene ai mai se patama ia to le foa tu maunga mo le lango le ngata lea ia le fionga foi atau ili o tatu laulau
tui whaasina maalia o le tātou whailau tusi, whaatai tele lo o tō langolango a wale wha moe moe pe o na iai se eleni o la maua, o la whapena fo'i o na wailoina le a ngai le tātou maftanga pe o o na whaatala noina ma le whaaloalo, whaatai tele lava Samoa e lau langolango, iai mai se po le tātou onanga le tātou radio Samoa, mo le whaalauloina o nei pufuanga ma nei vaenga uma, whaatai tele lava o lau tō pule lea, ia o le tūlanga nata mai le nei aso ma nei manuia tele lava whaanga tamatai au, ia mai se fo'i le a to Samoa le weekend, ma soi foia. Ja, Maria foi whai nei aso ma le ngā tūle whai unga vai aso, le tautua mo o le Radio Samoa se whalima i watolu a mo o le ua foi. So na wafari le whikori a? Yes. Wafari le whikori a? Aloha mo tato soifua. O, hua kai me whamni angas whanga ula kou, ia le ngā, wanu ka kou. Ia. As whanau nei tai au ai se fia be so family as whanau en whanau whangai le telefoni matala telefoni tolu fitu tasili mai tolu mo whanau whangai na emaili ile on air at radiosamoa.co.nz avno fo on Facebook mari YouTube Radio Samoa pula ai po feo awala na en whanau mai la family as whanau nei foi tai fo matala na malo se fua Malo soifua ila stunga tawai fa pe foi tau salo tai au fa tai tela mo lo vanoa Io lo fangam fa maniango le fana o se tasel fanau le siama granddaughter le o vai manino shakeo o Clover Park o le asola se sfun maltolu wa atua ia ile fa on tausanga o vi inga lava mal fa tai fa fo ile atua ile nei tai au ilo na lo fa mona ngalei wo mfai ai ele nei tama ita io na uria mai mal manuia lo na fa tausanga ile atua ile aso ia lo fale atua manino fa poponisia se tele o lo wola e te ola ile nei o langa ia fa pe foi ona pui ma malutia oi ao lo fale atua so anga ile onga ai tu lo so o lo fa anga fa manianga mai i ma tu o lo tama fa pe a ingo lo tama mai punchap intia ai fa mai se foi lo fa anga o tuangane o mo lo tinamo o cousins mo lo faanga mo oi fa pe foi lo faanga o matua ia ropen maana mo tuangane ia Michael Maluk ai fasi silia lo faanga le mvai mo oi pele mai matua lo tina malu matalena o papkura fa saitele la mo lo no manuel tai soifua mo ia fo nei tai au sia ma no soifua Alor soifua la sungale alia o fa pe foi masio fortai au fa tai mo le avanoa Li fai ele loto ina wow lia mai se o kan dota o basically vocal afa masanga lo na fitu tau sanga anga le lele tu afa tsai nei tau sanga e sele wa e ola ma e tupu ai le nei la lorani le tu mau ya tu mau lo tene le le to anga ya onga ai fa sili le tu mala na nga venga ile to anga le loto so anga fai taula tu spaia ia o lo faanga ma fa manianga se o kwen madale lungo telefoni o se le vanga ai me se fo na yo ma tu ma le ko ma Chloe na yo uso ya Olivia Aubrey Harper Willow yo ngai yo brothers o Hugo Oakley ma Austin lenga se fo ile on o lo ansi ma lo anko ya ansele ama pongia ma sia la fa now fa pe fo anko Antonio ma ansi Victoria ma sia la fa now o Auntie Caroline ma Jordan from Melbourne, Australia, ma siuka cousin o Paxton. Ia ai me se fo ina yo ai nga umala vai New Zealand o Samoa, ia ma tutuila ma Australia. Ia whaftai tele tawai ma masiofo whamaniele atua and have a blessed weekend. Lava. Maria fo nei tai au fo oi le sile se tata lo fa Malole soifua la leila sungaleli o tawai mala ya soifua mania ya famon mole le famonianga ne mo seisiol ma granddaughter o Lara Molia Williams faftai le atua wa dia mai Lara ya lona suma fitu tau sanga le so yo la matala ya lo fale atua sanga fa popo ni si tau sanga stele o lo soifua e te au nai mo le atua ia e matau i le atua ma tau anga whaila wa onga. Ia o whaamanianga na e watu e grandparents
ia laki ma e seta ona yo matua ia familia mama lo tuangane to atasi o laki ia mai se aunties ma uncles ia vi ia le lo famaleanga le o le tua. All the best granddaughter, we love you, thank you. Papai tele lava tavai mo o vanoa. Lava se tama ni fo le nei tai o fo ia le e fam le ngana lo pito am. Ia la tatu amata tulunga le apia folinga fa marianga mo bua le nei e au mai ia ali tasi ani vau. Whamanianga o le aso whanau o lo sister-in-law ia tau ili sui lolo namulau ulu tivoli. O le soa ua atoa ai lo na fitus fulu tau sanga. Sis e ui ina ua atoa lo fitus fulu tasi a o le nā e te ile fale mai wha atoa umalo ta o tonga. Ai whawhetai le atua o na ua e manuia. E ui ina ele i atoa toa le malosi. Ai vi ia lo na anga le lei o le nā ua va aia le swinga. Sa tatalo ia wha manuia matoi whaopopo nisi tau sanga se tele o lau soifua a wau tiu te whai lau e kālesia mai se aile tau singa o lau whanau ma lau ahinga. Alo whaanga mai a te lea ma ali itasi vao. Hope you get better soon. Lunga tato i meli whaamanuianga o le aso whanau o le atali i a Junior Vito Lesoa. O le nei aso wa atoa i ai lona lua se fulu tau sanga. Whaftai le atua i lana tau singa i a te oe le atali o la ma ua tatalo whai pē le atua i ana whaamanuianga mo oe le atalii. Whaftai atalii mo mea uma ua e whaia mo lo tātou ainga. Manuia lo wheangai mga luenga i le nei aso o alo whaanga o mātua ia mai lei lima e tau sii. Lo uso e atine tali ma ainga uma New Zealand ma Samoa. Manuia lo aso whanau. Ape folinga mai a Ian Tivoli, a big happy birthday to Tau Ili Ili Sui Lolo Tivoli, who turned 71 years old today. Praise God for all He has done in your life. Praise Him for life itself. Auntie, we love you so much. Alofaanga mai a Mulitalo, Ie, La Anita, Danielle, Christian, and Nathaniel Tivoli. Lo ia fa Malaysia fa amanuianga le lunga le Facebook lava mai a S Setumua, wishing my son Mua a happy birthday today. Pau na fa amanuianga yo ia i tatu api falling of nete. So le na tawai. Fam le ngaf ko alen mai a le nga upu tamunia. Ia. Fam mo. Fa amanuia tu le so soifua o le malu tau ma oe. Fa afetai le tua wa e au lia mai nei tau sanga i tele. Fa o popo nisi asu si tele o lo soifua. A wale tau singa o sio ainga nu. Ai mai sele e kalesia. A lofa tele ato o ainga. Ai lema vai alo fa anga o lo anti. Tofi lau tongi alelei leanga o upu tomuli. Happy birthday and enjoy your special day. Leo nga upu ia ma lo lawa o Chicago. O Simon. Lo, famlia nei foi tai fo mario le weekend ani fala. Whaftai lava tawai malo lava tau tua lau sunga ma Natasha le nei vai aso atoa sa mua lau tunu pele whaftai le nei vai aso atoa anga lele ri i taita ina lo oto so i fua malo uola i se aso i luma tato whailua i whiwhi ai. Manuia lava singa le nei aso male weekend au le nei teimi alofa tele atu soifua ma ia mamia. Wai no mal pese family tol pule ngama la pekal pekal pele sabo mal tar bakla be malo le taia mo tele labo to wasa fana ne ya so tol was for le valu.
soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Olo o matua mama lava tatou traffic ile taimile nei avata avale ia olono winga le ai ma se tulanga fo ye fa popole na hai tau lava ina fa manatu pea ve fo ile nei avano ai fa manatu ai ia tatou nisio va inga masani lungo le altele taua fa taua ina lava fo ia le sawa fa tulanga ina ia ole tatou safe following distance tulanga uma ina ia sauni fo i mole fesuia inga wa tatou lanes fa onga tatou indicators ina ia saunga le mule ngata fole na ole mata ituina o la tolo faonga ina ia wila afi ilunga ole ala tele ile nei taimi ole taiao nisi na fautuanga mo tatou ile nei taimi a olunga lava o ala tele o lo kilia masolonga le le tatou ile nei taimi ole taiao manuelo fainga mlanga sa vale e mafuta mayai malu le taiao lo Radio Samoa. Ua tatala le la fou o le Deals Direct i le aso tofi aso lua se fuluivo o kuso i le tuatusi limas fulu Love Grove Crescent i o Tara. E te mawai o loa mo loma o ta pei o mea fale, umukuka, ka peta, mea whaingaluenga, maisi telo o loa. Vala au loa le Deals Direct i le lua tasi wha iwa fitu o. Lua tasi wha iwa fitu o. Tatala fitu aso mai le iwa taiao i le fitu la fiafi i le limas fulu Love Grove Crescent i o Tara. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, te ave sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi tatou. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tautua. Wala au loa le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o toru ono o. Olua tasi olua o toru ono o. Talo fasa mo se watinu bele. Ua tala ina nei la matau fale oloa o le leata i lai Super Red i le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Molo fonga tau mafa, ua maua nei le matau talo fiti i le ono tala iwa le kilo, talo Samoa i le 5 tala iwa le kilo, fai mata i le 2 tala 5 sene le kilo. A fio mai loa i le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Po le telefoni mai i le olua fitu, lua 5 valu fitu, 027 777-2587.
Kau tai au mai a to whanga meke o le whaia maaka. Whaia maaka mai ka kōr kai au wha mole mole a. Ia? Ata i ai. Ao se aka fōi. A ori whai wha uanga ia ka kōa mia wha mole mole. Whai maa tāta mai tātou o lo o a se seina le maru o le tai au. Tātou wharenga Umalawa mai le West. Pena fōi au kirani tu tonu mai nei South. Ia, o le ata ata. Ia. Iyo e. E muria i mai angi ka umawha o ngai ngā se ata ata le whakaulo. A e. O ka. Ata la kain foi le mili al pankeke a. O ia nga. Mili lam ata e vai la sa wal pankeke o voi vai le aka pankeke. Sa wal pankeke aka mai a ka ko le ko ka a. Ia. To anga fa sa pankeke. No la nga sese ta to whalenga Umalawa ia nei te ua ka uingo ai le umale a ko maku whalenga. Pa wal me whalenga Samoa. Mai sifo au kilani tu tonu saute ia manisi vai ngori usila o lo fa fonga mai ai ia manu yo jo fai ni aso ia mse ia lo fai mata ata e tangata fa tau wala ngole ata e contagious meaning e fai ona o atu ia le fe au mo body la wata il tangata la ko fa ka wa ala ko fa ka una aka ko fo ka ko na ko mai o ma ngai o fa ko lo fa lo la de ata ante tangata uma ia la kula fa u per sengole la ko ka ko ai fa ka se gale kala ku yor ka ko ai ala ngala ele isang ele se va ngoi ku mai pe wa ku aka ye vai ke va ai ele ke le yo ole ya ku ku ala wa aka mai alo sainga ia wa de ma la mar senga ka ko pa tu ma lo fa tai le te pena ina fa na ora nei fo i va yaso ato e se ko de lei ma lo le on sa on fa na tu masane al mano le tai o lo taimi lo mano si o kupe mo uma le te fa alu mo fa nau nga ke fa putu o ina mo tai ha wa ba il ma ke no ka mine ia fi la i fi ia me mo ni sona fa na we o fo la to wa la nga e stay me o ia school trip for lele a vasenga yo te lo la ma ko wa ngale o St Mary's Catholic School o Avondale ala o la ko school trip nel tai ia and lei sa ngale mo ia me se nei matua nei o support malang fo i fa yao no fa ta sala no ala ta vai le tulanga la na e fe lo ala ta mai ti matua ala ula iki la mana tua foi la a ola o ngalo si ta i fa yao o mal fale kwa future mamtina o la sola nei italia e tela ila ni so fa yao wale la atu wal matua la ta mai vai la i ma nei matua ia ona mata umala ia le ono fanga fe ka e ka nga o fenga la ngi ngai la to matu a le tu foi le o e kasele kala fa ya unga vai la le file bu foi le a le taua foi le ole mai tau lia e matua po a foi strategies al fa ya unga e ma fai ona piki mai le matua so ani foi le ya te le fa le tamo fai ngota mai a sa le ia le manuia ta pena ngol nei tai ona matua va vena boni to mai le onga si a va venga mo ko mai ki le onga ka sa wa foi fa ya o vai ngi va so a ko ma o fika fai kanga ia las folele ia fra ko sa fo le pick up tama ia pick up nei fa na ule tu ola naia al fo tuanga leo va veta to all time pick up tama ti mai la onga fa mon mone ma ia la to ia va vi o sa tama mon tene mai fa fo poko o le vanga fa karikaria ia ma ia nga o tu fo ina yalo ye o i no fo ia fa tal pasi va ai to le o ia se tangata awale alu ia pe fa pe fo ina o le nai to atasi fa tali pe se e va ai tu ia nisi ia pe sa vali mai fo nisi to wo fa atasi ia awala va tau mama ta tau male o tai to atasi le anga le o ko le fo inge yaso asale ia le ona tu ala lona fa na tu tara kala me nei foi tai fo ta tu le tu lunga nei foi yaso fa talo fa tol telo pa angal tara kala me lefta api ma mai le nei foi tai fo apisai si Reilangi Bulavinaka Samoa receiving you loud and clear from Fiji Bulavinaka malawa tai lava apisai tai vinaka ba kalebu fa tai fa tsi mai tar pakala nei tai mal telo pa anga so se vai ngoni se nei so se tafa kilo pelo tar ma futai ele ba do tai au other radio Samoa ta wang no tu talai New Zealand lo ta fisi ni le stasio mtanga wenga New Zealand ile lato environment ile tawala Israel mal Hamas all special intelligence
department a New Zealand. O le pe masalo mia o tasile ba o kasile me sel ko lo pulo New Zealand o le ata mai le New Zealand fo le kelenga avela to tanga te mai e mtanga wenga le if so swani tawa ye fa ye tunu mau a le la ko silinge lo ye po ye sana ko paro lo play i le vaenga le lo ye le si tawa Israel o le Hamas yeah. Ma ne fo ile fa manatu. Ya wai le lava sei so tato e alu fo ile le tau ye se manatu. Ai o le o ila tau o ye la ta mai fa pitoa. Ya manga va fa pitoa. Ona fo ila o New Zealand o lo o ye New Zealand o ye le fainga pa anga. Mama lo ye fai e lima e ta o le Five Eyes Intelligence Alliance. O ma lo la ye au fia le United States ya o vaenga le se va ya tota o le US, UK, Canada, ia Australia. O le whaetetenga la, a wamanatua o le tātou te whaipa anga ma Amerika. O le whaetetenga la le iai, a whaapea la o lai olo o tātou ngā lulue le ngā luenga lea intelligence po o le to mai la lea whaatekono losi. A ngai ma Amerika. E mawhaila o na masalomia i po le mea ea o kako kau mawhai e tāo fia le taua, ma whaatupuina le file mu. Po o lea tātou te feed ia data sia a ngai oi Amerika. O na mawhailea o na o atu Israel o le tūlanga fo ilele o lo tau mawhai pui. New Zealand Security Intelligence. Ina ia pui a pēr le maa lo lau tele. Ia mai se lava fo i o le government communication security. Awa a wha a pēr e liki a kuwai ngai wafo. E a fia te lela se a fianga o le maa lo. E mai se fo i o tātou lava i New Zealand. Ia, e te lela whainga le maa lo i le wha wao maa lo international la fo le pui nga o tunu o le se foi mai nga silina pole la tau titilo at foi le ai loya tunu ui o le si tau ye Israel pe la Hamas mai si mai nga uma Middle East o le involve New Zealand foi le ile ya Israel uma la to foi si tau o e ono afia foi lu mana o New Zealand ma pe o ina retaliate il telo tunu nei io na fai nel to telo tatou telo tasina pole nga telo lo te vai at ono afia au New Zealand so like kicking New Zealand al makwa ya mani ina la to tangata poto fa toi foi le wa kelenga avela to ia so so ni telo ise tunu la no mai so so ni New Zealand me o tau ma yeah. O ta wala na ma le telefon na le sao o New Zealand e man tuala I think wala fo ina ye se tatou vainga au ata vai o le na awina tu vainga au fita awina tu Soswani po ni tatou vainga Soswani fo le na awina i le taimi mua fato amataina le taua ia ai a fa pela ona o tulanga nei o lo tamo fai fo ile ina ia tau fia pea le taliton wina public trust e mai se lava o tatou ina i o tatou taliton wina i pea le sao ma le saunga le mu o le vainga lava le nei o le intelligence operation le tatou malo sa le te famino tolo ta le tola valo le tolu o tatou mai sa mo nei vai so prata le valo e le tau nei mo le li lenga o il ta vale fa finele na fai na lona lima o le West Wave on mo kwara ki ka so le ke ilo kama fau so le na le se fulu fa fo tau sanga ya la watu le vainga fo ile o le Youth Aid Services ina ia le Soswani ia male tau mafainga fo ile ia mamantua ile tau sanga fa ata pula ina me fai na avelo ile fale pui ya o la tau nei ia me fai lava no tu i le vainga le ina ia fo ini tulanga fo ia mole awa o ino la tau e mai sel tai milan nei ia ma fa la ia la tau te fa tu puin ia wa o le telena o le fa tionga mai le tunu le nei o te maiti telefone malalaiti o so tu la fono ia la tu te fa so tu la fono tangata maratua o la ina apalai le tu la fono New Zealand la tau nei ele avela fa salanga masani leo ale la ave fo i tanga venga ia wage soli el tamatiti tu la fono o la e ona fa salanga mo i te tonu ai o New Zealand e ka wanga fa salanga lai pa ku aki nga fai nga la ulai ki le wala la kelo elo kele ve po a taf kere fa salanga leo molata it's a wana matua o ile au like la so okay le vai ai ka maki mo fa malo skin e o molol tara fa malo skin ol tai au so lo mal tau lunga taro talo mai sa mo nei tai au fo so luma vai fango vai
Ma vai le pamu nga yang se si fa mo 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 pa ya se fai. Lunga. Alzafa. Yo. Anaya, ngadale. Anaya. Lunga. Yo. Seraile. Aya. Halo yai. Yo. Mana ya? Halo. Woohoo. Halo. Yo. Aya. Ono. Pitu. Malu. Luma. Tolu. Pa. Lima. Ono. Pitu. Malu. Naya. Woohoo. Yo. Luma. Aya. Lunga. Pa. Luma. Tas. Dua. Tolu. Pa. Luma. Tas. Dua. Pa. Halo. Tolu. Pa. Woohoo. Halo yai. Ami tua. Luma. Woohoo. Yo. Luma. Halo. Aya. Yo. Wah, Mili. Luma. Tua. Pusekones. Halo yai. Ya halo yai oi. Halo la ko yai oi. Ya mana ma cho cho. Mana pai fa. Mana ma cho no. Fafo. Halo, lo lava. Tasili moi votu. Amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. E whatalofa lo tātou atunu o le tautua whai uma le taua lunga o le nei vai aso. Usi mai alau whaafonga. O si ufafonga mali o le ufai pese tu ufatasi a kolisi whaafaife au I malua whaapepi ula. O le a whaafonga iei le tupu o sa lesa malana masio fo Camilla. Whaapea tai o malo umai limas furuono malato usunga fono. I le sauni ngā lotu e te talai lea fono tere le masina fau. O susunga ia oa o mao lato wharetua o lo oa o tauina I te tonu o ia kolisi whaafaife au le atunu. O le a langi ina vi inga o le sauni ngā lotu. Wa whaeloa lea fuafuanga e sui o le komiti o lo ngafa nei mata penanga o le te talaina o le fono. E peona whaeloa ai e le fionga e au Chris Hazelman o ia le officer siri o le mtanga luenga o ta'alonga maanga nuu, e na o le iwas furu lava minute le umi o le sauninga. Ma o le au fiai ma saunuanga tongia, e pe o le pale mi o Samoa, o le teitai o le malo o Rwanda, le ane tali malo I le fono muli o malo o le tau pulenga. A e tau alunga ai le malelenga le whaao malo o le tau pulenga le tupu o sa lesa le tonu. O whaafia fianga o lo tapena inisi o whaia onga ma whanau, ai mai se o le au whaafia o le ono mea production, wha o popo I eima au televou e whakasai lau lii, ma whale a lili. O stasi o tāpenanga o lo whenga I nei ma lea soa komiti, o le porkalame lea mo te to lua ulu ma min star le vai fafo, a ma lo le taumpulenga. O ai inga mata I ala ua whaeloa nei le soa komiti le malo o ngafa ma le tapena ina o le loto I whale, o au nanga mga luenga tau whaasara launga o le fono a malo o le taumpulenga, e peona fisiringia le vai o so nei e suisi nia o le ngā ruenga whaatu stala, ma whaasara lau le tātu utanu. Wa ave nei se tusi I le pāle mia le Palestine o le Jaws, po le asosia tusi tala ma tangata whaasara lau o Samoa. Na whaailoa lea ngā o inga wa whaatino,
I se fono tanga na talo i nā nisi o sui mātutu o le asosi, ma le whaalinga mai de Pilestene, o se tusi o lo talo sangai le teitai o le malo o le teitai fono fo i lea, o le komiti tele o tāpenanga o le fono malo o le tāpulenga, ina ia sila ane pele to iai, se isi fetu na inga o ai inga, ona e le tutusa matanga tasi le whaatinonga o le ngā luenga, pe au ina li potia le whaangasolonga o lea fono whaavau malo. E lo se tusi whaitio, po se tusi foile, whailungo se loto tinga, po le ita ia o le tualalo. E le mawhaiona whaatino le tātou ngā luenga. Bea whape o le watu mai tapu nei te tele whape nei mo tātou ia. E re tau whasilingia fui tau a whianga o tau māsani le tātou ngā luenga. Ese ia mana onga, ese ia needs o le TV, o le print, o le radio. Ia mesa lava ia media ese ia lewa o mai tapu nei. E tau le whaamatala ino nau tau sila fia o le mafuanga la le na vele tusi o le tualalo iei. E tue liu tau wha, tue sila i tapu ia whata atia mai o wale ngata o tātou. Ia a o le media mai whafo, ia a le tau te maasami mene o whonutanga. E esa tau le whai te mi tau si tau wha iei. Esa le reality o le me tupu i whonutanga wha pene, i o le masi i mele media mai whafo. O lo o mai maula tau taitai. Ia pe o le whanatanga le na whaenele ngata le whaeilo i o le tusi le na moli ana le la. Ia a o le se sisila asanga i sila ia le tātou wa whala potopotonga. Pe a whailava o le tūlanga le wa. O iei tapu. Wa whaalia fo i le Pilestene o le Jaws i a tali ilangi Keresoma o le suru atu o le asosi le teitai o le malo. O na o le pau leo le tō manga. Ai a whaia le taua ne ai se whaatatau o le ato e wheiroa i suisi nia ma mātutu o le asosi. E tera noa masairi se isi fufo. Au tari ai nei wha maunga mai le ofisio nu mele wha maumawina, mo se au wha inga o tūrisi me tangata tā whao nā whelo tātu o tanu, i le masina na te nei o okuso, o le ua wha iloi wha maunga mo le masino i ulai, na amatai le tau sanga wha le tupe fau o wha ngā solo, e mawa e lava le nu mele o tangata tā whao mai whafo nā whelo tātu o tanu, i te tonu o le masina. E lua su whaafe lima se lau iwa se furu ono, tangata mai whafo na malanga mai i Samoa, ma o se si tanga e se furu tasi tesi ma le tasi pasene. E fua lea si tia o le numero o tangata malanga mai whafo, i le lua su whaafe se lau tolu se furu wha, na whero tātu o tunu o ia iuni o le tau sanga nei lava. E ele tele tanunga o ia wha maunga ma fua i numero o tangata mai whafo e taunu mai po arrivals, o le awha au au peo na si tia, ai mai se lava le anga i atu le whaai unga le masina lo naiva le nei o le tūsanga, a ngai e tuai le masina fau o ke topa, o le a whea ai sa moa e usu ngā whono, a wā le whono a malo o le tau pulenga. O le ua whailo nei e le whaia o ngā ulu ma le pulenga o le tātu au le kapia ta mai tai le manusina, suafa o le au o whiriwhiria mo le tā minusanga, o le a whaia le tu pai le aso lua sifurfitu o le masina nei o setema, e o atu le aso sifurtolu o le masina fau o ke topa. O le au fo i leo o whiriwhiri o le a tā alo ma le au la kapia ta mai tai mai Australia, le Australia, ei. Ma le aso ngafua asau nei lea tā longa e whaia le malai ta alo le Pia Park i le tolu leo audi. E to asfuru ta mai tai o le tātu manusina o le whiriwhiria, ona o loo a fia ni manu anga. Ai tolu sifuru tolu ta mai tai uma o whiriwhiria mo le tātu au, ia maa le to tere lavo i latou, o loo whiri mai lea i New Zealand ma Australia. Ai stasio tala mai le tālonga la kapi, o le ua whaasala lau nei rea vanu o le tofinga ofisa siri o le la kapi Samoa, ia maa le aso se furu o le masina asau nei o ke topa, wa whaamoe moe tāpu ni ai lea vanu a monisi, e fia tālo sanga i lea ngā ruenga tāua i te tonu o le pulenga, o le tālonga la kapi i te tonu o le tanu. Manuia le wha ingo le vai aso, soifua. E si lia mala se lau fala oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamatalaga vala umai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o au lapi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo.
lo tu mau lava tato wala te tele le nei lava taimi o le tai au le mama makilia le lei le ai se fa lava lava tau ta avale i vahenga uma lava o le tato tau langa nei au kilani tau lava la o fa manatu masani lava fo ia lau polo kalame tu walalo lau polo kalame mo oe ma lau saunga le mu e mai se fo i le pasese tu tonu o ta avale ina ia fa pena ona utangia nisi lava vahenga e masani ona iaina i vahenga i poloka pe au ina pisi tato ia o vaenga lava fo ile na o lo o ia tatou a wala le na o lo o faia ile nei taimi o le tai au e pe o le vale na e takanini and Drury o lo o mawhai pea o na vaaya ia nisi o tūlanga na o na a wala o lo o whapena o na fausia ile nei fo i taimi lunga le tatou Northern Motorway o nera to Silverdale vaenga na e mawhai o na maitawina ia ai whapena fo i tatou Central Motorway Junction Nelson Street o anga iatui Beach Road vaenga na e mawhai lava fo i ona e maitawina o le ai nisi o taimi le tai au e whapena e foi ia ona slow down ona o nisi o ngaluenga o lo whaatinoina so whamnatu na mo oe ta pena ma maol whainga malanga manu e tele lava le anga iato e foi le nei tai au e whemalanga inga la tunuu ina ua valu minute te ai le tu lai valu. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima iwa tolu a mo. Radio Samoa numera tasi i New Zealand. Mai kala tapai talo tau nei chai mal tai au le la ka fa umi la ki il kala ka ngi kai mur kai ha pe manga ia nga a los for tolo ile be vela le Samoa nei ba ngala tai au la langi le mai le tau i Samoa. O winga le tau le tonu le nei aso a toi langi le le pa utimo e ni so ba ngala Samoa nei fo yas for raile. Los mo le va mo lungo le vela le Samoa le solo so fa e lona mawalalo ya la ta to papa ya tu Australia ma lor se fo manu Australia nei tai au ma lo lava fa tai le fa te mai ele nei fo ba ngora tai fo ma lu yo le lo mo ken bra oka e minus 0.1 ola ile ma lu nei ba ngora tai au ola fa so no pu au ma su ma tango fi la mo to ile nei aso tau fi lo le ma lu se fo ba lu mo lu ngora ma lu mo to le so minus 1 e lona mawalalo e sini Australia. Good morning. Pa angal tara pakalame nei taimo le tai au malo la parsi fo mo sini e tai au fo au au tau mo to le so sfu taselo yele nei vai le tai au pe tai la o atu ma fan le sfuiva lona mawalunga sfu tolu lona mawalalo ta lo fo melpone malo se fo mo nei tai au fo se fo lo ile malo lu nei vai le tai au la pa son au au po utimu ni so taimi sfu fitu mo lu malo mo to le so i vai lona mawalalo sfu fan mo lu malo i Hobart Sfur valu malunga le malulu i Adelaide, materen awana bainga pauna bainga malulu o isi bainga uma ele Brisbane alo la versi fo mo ia la manga malu le tempo le taas fu lima la fa solo tu ina mafan fana vela le mo to luas fu lo lona malunga el teme awa il teme langi le pa fo ina wanga ni so time ma na langi le Perth Australia vela yo le luas fu valu lona malunga sul matango fi fo la ole makwa vela le e Darwin todo se fu lono Morunga vela ore nei fo yaso se mai talo tau ile no fanga fasa longa Radio Samoa tama ki makauro nei te mana tai au vai tu fa mo mai tai au e manu ko nei vai ngolo ile official Radio Samoa sfullo lo il malulu i fa fo tu o wingo le tau le so tu mau awa o la fasa fo na langi le ni so taimi pa uti mo ni so vai ngo kilani sful valu mo lunga malulu fa mo wino mo tatu le so tai au la fasa na awa pa uti mo chelo vai ngo kilani tu sa le malulu nei tai au langi le sa pa uti mo la so fua langi le so lua stoffi ora vai so lo mana yatu o fa mo bongo mana la vai tau tu natu ya walo si le fira nei tempo le tai au to mo already somos for lima eva todo amo la tuno la papa au telo vai nga i Hawaii America Afghanistani betele emma ma utaya ma ai kupito ia mo no pa ia fa mo bola mo ia mo tau mo to ni aso ya wanga le ko ke le wanga le fa fonga mai o Al mena le mau fo le telo pa anga tatal no yang ka ke ya ka la ku por shopping center po fe ya ma lo fa fa mo po kalame ma ko yang al fa longo kwa ma ko ke le video ku ma ko ke le comment ma ko ngar fa longo al mela nai lo ai al mo ke le pa anga tar po kalame fo le e uina le comment longo tato Facebook po isban ala mo ko use le fa fonga le tai ma le tai au po body fa te tele le fenga ngan man mana tumba ba tanga vai tipi tanga vai fa ma lo fa tai mo le tu le no longo po ri sa mo le ngata ya te roneo so se tafo ne ke rope belo tupu sa mo
le ngata le nei tai au a le nei vai aso a toa familia le tua molo se fu lau de lei e tau tua i pele atino ya laku a fiu aku kupu mar masiofo we fo fiska ko hak ma ngai mo lau ia nga sen mai no le a fusi falle ai mai mau fo nga fusi panga mo singa kupe ata vai ya le laku ngol Facebook mo se kupe ale lei taro tala mai sa mora nei tai amor fai ngor vai aso te fa sa lobina pe tale tu la valu ole is fullo le ori nei le oli mar fitu pona nei ia ya tala al valu la song fol va se fola mo nis fa pon fo taro tala mai sa mo yai na lo fa te tele le tunu ma le fa mo lo fa mo ina lo fa fonga ia taro tala mai sa mo le aso so le fa fonga le tunu a fa pela le wa ave le a fo le tu la lo le te fono o le social au fa sa lau sa mo ele malo si to si sila il vanga le wa na tupu mo pe na tal no le time le fionga ngal mana tupu mo le lua fe so fitu ile vanga le o talo ngal host sa mo pacific la ngala le tal no ngal mana la sa matro yang o masi atu la ta to office o le atu New Zealand nei terenga se manu ia ma le fionga pesta el televisión ma to wo pa ko akula ia ol mena na yang e tu sa o mtoa pa pui o male tu lango ye le freedom male sa tonga le media le o atu ma mal me ko kom capaces ale aku o ko pui anto ele tu la fono le media sa mole na fo le na nga fa male fa sa longo le talo ya me maria la ngang kupu o de maria la nan tu pu mantuala o le matou o le o tatou le tio e muli taʻi i mea lae sile ona fia mai moa ia le atunuu i nei niusila ia makua la o le kaimiga o le popular ma le lau iloa o le fagaga o le au foʻi ia a le suga atu le e pa o tumai le foe le palemia makua e look forward o mana lalolagi sa mo lalolagi ako pe akuagi a le fagaga o le au o le koiga o le ala kena iskaloga ia gafai kilikiki ma isi mea uma aua makou o kuli fagaga keʻi ua le ma ua le fagaga o le au i ke ua pe o le au arisaki e faku lonkinga arisaki le au ia ku le faku o fika la e fa sanka mai kako o e fa le au arisaki la ku ku para mo le au ya langa al mela ai le fa penga la au ku le sa manga ya la so fa ale wingal fam talanga e ole media o le wa tu nei e tuli me ala silio na fia mai mo ele tunu e be ona fail na te o me maria lanku wa o mangi ka puel ma ko interview mo kula po mal fanga ko lao ya ku lo upload lo ngone o Facebook ma YouTube e kilo kula le media le nga sa foi sa va ele fa sa lo voi wa fanga sa lo ngone fanga le radio sa mo ai se o ma ko ke po aku foi mai ko pass ngo ko mo ko fa ave uma ma ko pass la so fa pe ko po fa la ya la nga ele o ngi vale ya ko ya ba ko lo al men fai ya ba ko karngo foder ko inga o de wa ave pass o ko be nang fai ngi ya ai o le fa fi mai ko ko pass ya ma sa o loko ko sa o loko me ko ke fai o le venga la utala na learn la to le so na foi le la nga le e talia tu le tu no ifafo o me na la amai le radio sabo o me nga le mo fia a nga me ko ke poenga e le se fia maka ya karsie ya fa penase fai ungola ho ya iyo ya tsalo si wa folele tulanga tulu ye I don't think him fai ele station etasi ona keita mo atu umai o le lalo langi o lo anga yatu ya au tele lo foi poani mafuanga o lo fa vai ila la to no ta inga ya lava le tasi ya e pe a foi nestila fie e lava foi tu ele o finangalo foi lele ina ya lawi lo atu ile lalo langi mai lo atu ni tu fa le tonu o social media o melang ata vai ya uia ele fisingia le ability ma le capable le alvanga le otu ia mo le fa sala wino le fono na power vaenga o le tele media ia o atu foi lele e o la to tu le matai ia le ngato la to tai
o mea lai silion fia mai mo e a o New Zealand o la ko par mia mana to miska nga pawar mele fia mai mo New Zealand po a mea lai la ko miska male par mia e o la le milia kuli inga ia ai le mulmul taila il mele le coverage le si mai ai me no de wingal fam talanga ia e le silingi la to wata mai o la ia le tamai foi ai pawanga me ole tul mata ia foi e sia tunu i mea lai fia mai mo e ma fia mo al fontelo la tal malo isa mo ya oktoba alo fa alo si ya le lei ka sia ia ma se i pawar me ko keringi sio e ma ko fa felo il kup e le mawa se sia ngor kup mo ma sio for kai mi pawale ol kai e o ma ko ai felo ai de ia po se akama io mai se la vai ngale kwa ata vai vai ngala kwa o va le psunu ule fa mau tu el tupu male masiof ya sa sina lei ngai fa la li ya ba ngai mo ya so ole ma kala ngwa po mani se fo yo wo na o samo no foi mai so le ke fa ya ko foi mai alla se ma ngai ya so le la kule mala ba le maka kwa mala ba le saka puala fa le a tiu vai lu tai fasiko kai leulu mboenga mo foa li vai a lua fasiko uka anu wako ya fale a siu o sole fa solo kwa inga i ko li e mo ko fulele lako i malua oka anu wako inga fale ulal pale me kisila ye o la fa mai la o le po so le ka fi maka ukia i mori me na wa yeso mana ia tamfa ia wa sa oi o le vaenga le anga ia tule malai va le anga e alu anga ia pia e o kwai fale ula o ka sole ai le omo tato a wala sai ai ia ai talo sia ia la wa ngala le nei fo i usunga fono wa fa le leia u mai sekia a wala le mela we wa sekia a wala le mela we o le il tato porque la me so alo wale si mo so i nei le afordalo e ala ka ko vai la pala se silsilange so alo mo tele sala fai po mai le ka pinga fo sala fai la ko mana ia so da ka si yo o ku pumal ma si fo sala fai ai le lo penga so alo nge ia mo wala fusi o le fusi le kupu se fesiringe e ale na so nai vai ngana sa mo mantuan le tano talo fa mole ele fa ngo fiele alo a to le tano mo la na taringa malo ia e fa me umar fa te smile tan wo tu so fa ne malo male tano ia mo la taringa malo ma sin fo to bo le sa mo spolima e matoru amo o si melo fa fonga to lo ne vai aso ta to mo fa sa mo E o whanga manu i ululu o la au, a wa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le tāo e alu ma le lau whā. Whapea le mau e iai le ta'alonga o le velo velonga mpo o le tōlonga na iai ana mua e tauwa ai tangata e velo tāo a ngai i le vaenga o le niu e iai le whā. O le whā o le lau, e pei o le tāwanga, e tā ai le fui niu a o taume se ia o ina matala pe funga maoso le aulusoloso. O le lau whā la sa velo i ai le ta'alonga lea. A o la ina tū tonu le tao e masani o nisi. E iloa le tao na tū tonu o na e maua i lava le lau whā i le tao. Ma o se mori mau le leifo i lea, i le tao na tūtonu i le whā. O upu e whaamatala se matai, ua pula la ngoto le soifua, ai sa ili i ai le launga po le tō whā mau i se fioanga. Pe o lava i na ngase lo na soifua, e le mawhai lava o na ngalo le nato i ino le nuu. E tala noa lava i ai le nuu po o tangata.
o le tao e alu ma le laufa. E le asa lava o na tantou whaalongo pea i le au mātutua en tala noa inisi o tūla tia, ma tūla toa o le anga nuu i aso o tuana. O tamana e ta ua o tao ua o ma le laufa. E whaamtala i fo i se mea ua tūlanga ese ma solonga manuia so na tawalumanga ma so na whaamoe moenga. Se ua se tau e lele ma le laufa le mātango fie o le iai o le tātou wa lele o le Samoa Airway. E lave tū i taimi o le lenga fatia e o tātou tangata o pasese maua le lunga a isi company wa lele. A wa o nisi o tātou Samoa. E malanga whaantolu i Samoa e le tausanga o na o whaalave. Lave tū o se au nanga le lei. O le tao e alu ma le laufa. Ia manuia laufa songa Samoa. Mana ia le taurungo tātou mawha Samoa neva yaswa. Ia tuipe ato ni o si awa. Ma aloa wha taile tautua atu nuu. Ta pena ino tātou mawha Samoa ne fo iwa yaswa. Ia mana ia wale fo ua a sa awa ia a tuipe a si awa. Ia ka koe o wha akolu i Samoa i leo e ka whao. Whalawelawe. Ai o whalawelawe. Ia sa ole le. Se malanga sisi wale manga ele ka wa sa Samoa nga ka ma fa la ve ke o ka ula Samoa iyo ya le na malo ko anga yo Samoa ka fa wa o de le lei ta sa le fatis mai sian Samoa ya Chris malo mo ne va so fa ta lo fa ye ta lu ne va so Good morning Chris wa mai oi Morning, my friend. Wami Octoni Fita. Yellow loaf from Langalay to Nefita, Matson Fita, really loaf for the two. I love a man and Maudum tattoo Fita. Film my your old so a valley, a two samanelli. In a ear fear my or yet also. In their Ma ia o tau fua mai ngā ruenga le lei umalava. Ma ia tupu pealo o tau wiloa le lei o le tua. Amen. Rasa veni, te tau i whai ngā ruenga ma tiuta whai mawhi au ne whai aso. Te tere i ola. Le whai me whai maro si mo i tātou. Whai mea ia o tau sawa wadi e tusa mai. Tusa male yali funa no winga ta to di funa to wa sa vali ta to wa tusa ma male to tusa vali tusa ma halo le to di funa fa mai no la ira nga le fa mai ina ia fia mai o ye te auto i mea no winga ta to wa ta sa vali e tusa male wa fa mea fa peta sa vali tusa male ma di funa ma le for me, yeah. If you fear Mike, I live in fear my tattoo. Imea lava. For me, no lie, for me. No, for you, Mudir to Tomo, for me. My ear old tofu, my ingaluanga lay, lava. My ear tupu pelo or towi law, the lay or the two. No, we are different. To tell you, that's so full my ear. Not when I lake a different. To full my ear, to full my lake. Umalava, for my ear. Tupu pelo or joey lolly lay on it. Oh, that's so low. That's so full mating out. That's so full mating out when I lay that sunny. My tail, my ear. Tupu pelo lo cha chou li lei o chou lo li lei o le tu ali fu cha chou lo li lei o le tu ali fu le lei foi la ne o le tu le tu mo mai le o lo ma lo si le ma fa cha chou fa fa mi nei cha ia pe lo na su fu pa ia li fu friend il cha chou mau na mo cha chou le cha family tele cho mo chou ka place love you friend me ya so far. Let's
Mga umia se ma fa mga ko siu kinga lai Samoa. Sisi, le Lifestone Headstone Life fai le lako fa piko mo maa e lalo mai le lima afere kau. Ma fai fo inga lafo i Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo lima iwa po le website o le lifestone.co.nz. Fai loe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ai le nei fa asalalaunga o na lafo lea o le maa fa amanatu i Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. O le AK Auto Repairs ili ono se fulu malevanu taro road mangele latu te whaia warrant of fitness. Basic service, wheel alignment, sui taufi, suspension, gang belt, fabili transmission service alo tabale. Talia wins quotes mal afterpay. AK Auto Repairs ili ono se fulu malevanu taro road mangele telefoni lua lima fitu tasi o tasi lua. Talofa wa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fabitoa la o nanga i mta uputau immigration pepa malanga. Tangata overstayers, so stoinga visa. Apena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avenam ta upu fal tu la fono i Samoa. Famal mole vidi mail numera, o iva lua nono, o tasi lua lua. O iva lua nono, o tasi lua lua. Faftai. Selene u fatumoe ai u vai o e via moe da fai la e la mai pea ai se io pa a pia a tuilea u o tali toni la pa ma homi wa me no e ma wo moni o te io e o te ame me foi le oti a fai u e pia but the smile io Tamau left to Lima, all night to my Samoa, my New Zealand. Naya Fatuna Eserava, Teleoina, Yama Mutangata, Apaina, Pia, Malamalama, Silia Bea, to my Oleana. O talitoni lo pama wa me o ma wo moni o te io e o te amene foi le oti apai wa pia but the smile io tamale pe tu Lima e ma Samoa mai New Zealand. Whakakaka Malfau Stars in the nei taimi o le tai au fau on o lea ua mo fo 11 o mo le tātou po kalamea wa lesimos oi Natasha o le tātou wa lesimos oi e tu sa o mai lava le motele sala fai beautiful Savaii e au le leile motu e au le lei fo i mo tangata fia nei tai au le ngata le sunga so alo se tu mo mal tātou po kalamea ya le fo wa ye male tau sala au le lei o Samoa le o le atu ya so alo ia na te fai lo mai ne fo i tai au tasha se fa talo foi ya so alo ma fa mon boni Fatalo fatu o kalela le le sala fai le nei fo i tai au ma lo le soi fo manuia fatalo fo ile tama i tai tau sala la le le o lo o lua va lua mai fo ile nei tai au ma lo soi fo manuia lo le tapo inga le tato tunu o e lo tapo ia fai le Radio Samoa nei foi as fale le matango fie pa felo ia tu mai sa mountain savai o sa monta le ura ese si tavai ia ma fatati male second one up ala malo solusi vasa e au le ia ke nge kerma ko vai ma tasa ia tu felo e ala ngi ka ia malo soi fota vai tai au manuia matasha ia malo lavalon sa in tai au Malo lava ninga lui. Lo lava congratulations ala malo lava tau sineo e ui le pale fo ile tulango ia le ia o matango fi fo tulanga pe ona pale mai ai. Congratulations mai tatu o fengalonga o mandai. Ia e sa oi o so alo. E matango fi beautiful Savaii au le leisa la fai ia nga foi au le lei foi matanga ta uma pe fo so alo ma ale malo nei tai
Ele mai tawai ma tasha. Ko kala ngai fa ya. Ai, le sala fai. Ai sa. Okay, lele soalo la tuinatu po le ase vai ngai fai fon tala noi ma tau sala fo nei tai ala malo mo tar bo kala mi fa mon mone. Iya, fai kali o ko mala lo ka po mi fa kala ngol ma kala mi samo kala ngol ko mala ma tasha. O malo le manga. Ai sa. Okay, ale malo o le mai a fo i le fa moi po na ye le misamo pageant le nava yaso o sa familia o le tulanga o pale mai ai even though le tau fo la o fa moi. Yeah, familia ina ya itane ya tatele o mafau fo ya me tate o le tulanga ya ale mamoli le vi inga mal fa tai le tu ono lona lo fai ya itato ya e ula val tulanga ele ipale ya o le vi inga mal fa tai o man malo fo ya o ya i lo tolo a inga ya lo nu ai mai se ya tato atu nu ya ele o le pale o le a fo tu manga ya ele pole asa tu manga na fai o taimi o tonu le o tauwanga ia mo moli pevi inga tato matai sile langi o tanu fatau nu. Yeah, I'll for my pele too. Ila sanga umototoe because I know this is just the beginning. All we are all of you now male matam fight. Yeah, no ni tangata fatau va. Ia fatai lama. Malo fatai la moana. Fa so mai le tulanga ile to maftanga mai si other 14 contestants. Na le to maftanga fo le wa ke lo ye taimi sa o to fatasi ai to talanoa afsia il telo vaenga tau fa no le to fo le to na il to maftanga fo nai fo ya tau sala fa sa o to sinio. Ya o le taimi ana o day 1 le tauwanga e se male mana yo fai uso e uma male tauwanga yo ko yo misinga le mafukanga mga yo uso pe o le biggest memory anga ya ka ika tauwanga pe le se competition e pe se o le fengale e fai uso ama to mana yo uso mai fafo ya e la ngona la va te u fa no ina wo uma mai mau peng fa pe lima vai aso ya ngale do vai aso tauwanga ya wo ka misinga nga yo uso fa pe ona malanga tu fo i la to tunu ia wala ngona ila valfa no ia ale loto fanga etia male fia you know no ma futa foi I usoma ia e uma mai la ngona lava o le fia o no wa tai lo foi o le mema na ia uso e fa so male la toto mai ese uma matoanga va ia e la to fia le I tulanga ia fa science por science e la to fia me ko accounting ia ese uma ia ta te learn mai foi ia la to tumanga fo ia fa sto fa pena mo me uso e sa ole upu yo me ana uso e fa si le sia lesi ia e to so ani foi le sia lesi ia o le tulanga na ia o misia lava ia na tene ia o malanga tu fo ia lo fale tom pui ila to yo le ama te feso tai fa no social media ia le mutai fa uso male fanga wo ia ai ma to sala okay tai lava malava tai le moana let's talk about memories o taimi fangalonga ta fo le ai ese vai nga silin fangalonga ta ia toi ile to maftanga to lava se yo o lava pona la wina le man malo o la se me silin fangalonga ta ia to maftanga ma mai se fo ia ta sala ia masalo le memory pito siliana ono le fangaloina ia te au o mato memories ia ava pe lo sauni va ko nervous le si mato uso ia makola ia fusi ia va pe ia ta e pe pat on the back foi nga le fa malo si au le si ia va ia klo le si wo e fa pe nga fa ka ika ka pepe ia sa si nga ia uso ia sa fuska ika ia sa ngi I was nervous we got this ia fa pe nga mato tala to matele io ia fa malo si au le uso le si uso ia o le memory anga o le sime mo te alo fa no pasi pe makoro ia ta ulava pe ia le se competition o le fainga wo ai le ngalo mal fai uso ia le fa lawa ia ko fo ia tanga tsala to tu ia le ngalo I memories na a ko pole ase ngalo le I luma tu lo ia luma na ia le ngalo I te famata lana fo I famata ina I na yo je ia
ia po sat whānau lunu manai e whaaso ai le walu manai o uso na ia whaapeona toi whaila to atu nu ia peo le whaamalo si awa. That's one of the memories e le ngalo ia ta ita whaamalo si awa o le sita i le si o uso i si uso ia pena whea te au malangona i fo i le fia ma le tamawhai e whatau nu le mea le lako e whai. Right, okay. Malo of Taylor Moana. So what's next? Ola le si la sangale laso. Ia, o le sila asunga, o lo ke ngai sala fai. Ia, ka staulo ingi, pe o koe la ngonga, ia la ka koe fia ngofo i Samoa. Ia, e painga taha onda, o le la toi fo i o tenga lue i New Zealand, le malo New Zealand, le te toi fo i la so ngafua. Okay. Te toi fo i nei o i te toi ngafa ma ngaluenga. Ia, e langona lava le misio ta ainga i nei sala fai o kasau i o ka koe fo i mai sio mako ainga. Ia, whaapea, anga le ai ngaluenga ia o ka koe ngofo. Au i lea, ia koe fo i ai o e so ani mai fo i ainga ma. Ia, e kafe le i sumalfa, wa se tulo. Ai, si ngawa ko pea, wa se le lumana na i o te ma ainga. Okay, Tasha, Tasha, sili mo... I whamalo, lava fo i malo, le fonga, ia te ue fo i le tamaitai tau sala, a o la ofisili fo i lea. Whaamatala o le a se vaenga tā ua, po o le a se awa o ngata ua fo i. O le a e whaawa wina, ina ua mai ai fo i le tauwanga. I le tūlanga lava lea tau taitai. Po le tūlanga fo i le leadership as a tamaitai, ia i tutonu o le ainga, tutonu fo i larenga luenga, ma tutonu o le community, po se society, e ese mai i lo tātou lava i atu nuu. O ane vaenga o le a e whaawa wina, i le tūlanga whaataitai, le avea i o oe ma tamaitai fo i. Ia, whaftai ma whafsili, ia. O la uia alo atu i le whaiva i le pageant mai a le vai aso mua. O awele lava so confidence ia pe ona tau tangtanga i pento sila day one. Usa o unga ula koe faila ula unga e pakakaule o misi ale a whainga lunga totofi ale atua. E o la kulumaka ula upa ia o ba ai tangata pa ufefe. Ia I think o le mea sile te o le confidence. O la koe o ke pala ai ma ufefe tangata nga e le maasani te au no tala noa i tangata e toa tele. Pe o le sonale ata ita ia wakai loa ka confidence ilu mo tangata ia e baba ai atua a day one ia ofefe ia day two kam fire ia lava confidence ai ia kamilange o le fefe o le pala ai po o koe mankuanga ko sa mai sama ngam talonga ia o kere fefe ia o le sona muala na ia taita o le koe faile lo self confidence ia ai masotala no ilu mo tangata ia awa ia to ai taimi uma ia o le sona nga o maua mai I learn a lot e kele fo imta upo ese na ilo totono le ila o via fata se mauso e will learn for ia ila to will learn my fo i le vaenga le no mea ia pa pe fo ia mea na mato wo i fo mama tanga luenga ese e o tele le learn apa o mea kau leadership ia mea tau taitai a lot from Yeah, sorry, Alan, mana tau montu balita tu so inga ne vai ngana tai au. Ola ngana mai. Yeah, nawa menino mai. Yeah, fa o le sa nga Alan. Yeah, fa maru lo tu la tino no le wa tau fai foi si montu balita tu so inga nei tai au. So alo. Yeah, ele o maua mai le tatu sa no pole afo e so te inga le tatu wifi pe le o mau mai so alo ia mau le ya kulama ia okay malova tai le ala moana malova te tele lava o silmo mulia le tuna ja so alo mo tatu maketi sa mo nei New Zealand ma ma fo le so as a second runner up any responsibilities for to ofenga mo as a second runner up ole pageant
Yeah, ole second runner up ole yo le inga lava tamasi le langi ona o I'm second runner up I te tonu ai tauwanga. Yeah, o au ye wa ole Sofia ia tamai tai Samoa tau tua. O au ye le ar ke second runner up mo te le ipali. Ai le umale ola tau tua ila watunu. Le falala walu this is just the beginning o le journey ia o matou fa peona lunga top 5. Yeah, ole amataina fo ilea o lunga luema ma sosoani inga I o tau tua ai mesela tunu a to latu fo I Samoa I nei o sosoani fo ia mo latu mana mele sosoani ona ele fa pe ale pale ona le sosoani la I to inga ma tonu ai mesela kale sia ia mala tunu ia ele umai lava le ola tau tua ale mana o ia wasele le mo mana io tato fana ia fai ma fa ta inga I tato tato pulanga tala vo fa pe ona o mai fa pe ole lumana ia mo ila to lumanai. Okay, le ia ale moana le la tua so alo il tulango e tau mafolta to marketi sa mo nei au kilani ole ale tau mafa sa mo silion e fie ole tau mafa sa mo silion e fie. O uia le supoesia. Ia. Okay, lo le mama fato anga asio ampore. Okay. Kelma ada oesia pia. Malo ale moana fa tele lava mo nei tai ole so alo. Tai so alo la so tenga maltato maketi nei au kilani. Kai masangi kara le valu pungi de lua. Ia ai ka la ko kapungi ia o sai o ka o ia fa lo. Ai ro mo le foi que les mas eu defia esse mai kai dia. Mas ngale le nga muesi eu kilani ka. Asa okay, so alo malova tai o matango fi folta to wale se mo so yo nei tai au fa te smai le fiona le tamate tu sala second runner up ya le mana malova fa te tele ya ese se vai so alo fa malta to pokalame ai fa tai mo matu avano kai masangi nga makale ka ko fa lo ka vai ato pa fu ila to sa el ka kala lo kulas ko ngai karu mala ule pa ia sa ya el ka karu ko ngai te wala sa ngo ia ala sa ele fefe ola fefe o vingala o le sila le ola le fefe le la ia ngai akinan. Okay, le ale moana manuele to tali mai New Zealand nei wa fo fa wa wino tute so alo tanto fo na va so lumana ipe ulia le fo le tua wa fa mo nei ta ya ngala suruai ko kai mengi va so le ya le fase fo fase fo Taro wale se boso oi so alo se tumo fa pena foi el second run up tau sala mai mo tele sala fa ya ale moana solution nei foi tai fold tau tu already sa mo so le mai tola mo no choice tolu le va tale ivan tau no foi le ale maro le tai mo le for right I say yo pese atu mafa amatala lo matango fiele mafaye upuna fa amatala uanu merata sifo oe ile pacifica la osamo la osamo
Lao Samoa. Marina Davis, La Samoa, in the water, Sefolo, Bido Jolo, Talo, to Laiva, Le Proclame Malo, Le Time out, with the Samos for Lima, Tola Monte, for now, Bido Jolo, Toyo, Le Malo, Le Time out. Board day for Eva Yaso, Malo of the Telelava to know. Long by the Fiona Lily Pule or Digicel, the Fiona Pepe, Jonathan Lene, Talway on Oloina, Fale Total late time, or Island Fernamaway, Letan to draw on the 4 time foe to the Lomaya, Le Taimi Male. Oli Mafongabo, Le Fiona Fongabo, Sebano, Francis Yuane, or Mawase update my Fiona Pepe Malta to company, Digicel. Tulango ifo ya unanga maltelo ni subaya ngolo yai ya ono nisi ole ma wolo ye ina ole tapu niel tulango i tato no fuafi i puinui salopo se fa le ton pos fa lave tu point se ton fa ya tu tato po kala me pe mo se update mal natulanga ya tulanga na yai a ini si tau latane e le station le i puinui ya olo mai o Facebook local titi me na fa le ton no in fuafi nei time mal tai mo fa formula no Tasha yeah ya le na ai malo fa tele tu no mal fa fonga anga manato manu yele tai au fa fu sim haru mo tato i akilani nei tai au fo ya ai one vainga na tato por kala nei tai au fo nei vainga fia fa manato a Tasha le mo tato por kala nei tai au o le san nei o le afa a tonu ina ia le vainga le give back community free lunch o vainga lo fanga solo vainga se o akilani o te lopo le lua e vai asta lua isa fai o Tara a le Sandeila o le a o tu o mato pitano i sifo a tato lo Avondale mai si vainga uma Blockhouse Bay mai si New Lynn ma Kelston vainga uma o le tasi le fa le Sunday le oli le a fai vainga le give back community free lunch o le vainga la le o tamaftanga ku se mau fu ka mafkanga e fa pitola mo le community a Filipino a le wolongo ina mai organizers ol tanto community free lunch lai mawa malavano mo nei ainga lai mana miel so soan ya matuala ta maftanga nei mo fu mo tanto long winga aku o le loku e vai atu le lava fa so fa tawisto nai o i lai ko nga i kau ya wale se kupe kongi lai free o le kapakala le St. Mary's Catholic School inai le lua tasi tol fa ile lua tasi fa on Great North Road i Avondale nga la le la fa tonu e fa mo le sa nei mana ya fo o le mana ya wa so soni nei ainga fo le la fa so wala ngona uma ta tol tong ta su fo ngara ni vai taimi wa o kai me o ka fiu ka fa so o le ka le ese kupe fa tawai ia ta mafa la ainga ya Malaysia vanoi fa sauski se lengi ai ba le free lunch ile la sa awone ngalo fa mo fa pitole mo le community of Filipino ale wota tala mai lava no mo tato ngau ka ko wa la ku yo awa ke la mai o le Filipino ai vai fa le sauta maftanga ia fa mo dia ina le fonta mafala tunu na sa mana ia mo ila so o mana o mia to nu lava fesosoani ia o tatou o la lava le fasoa la tou ia ma mawal ta maftanga la sa ia ele se me ole aka ko fa fufusi a ko fofo ma fa kele le ngasu le au Filipino a o la ia nei tangata o lo o mia tsonu ia fesosoa a sa le ia tatou mara ia le au fa fufusi ia le mane fo tuanga mane fa manat a lava la fa soa e fa tawel tona e lainga le sa ia fa nga la fa soa na fa tu tona a nei ainge tau fa soa e le lava fa soa o i la tu e tanto le sa pe au lia o lo fa wa le a sei o le tano mo le sa tamaiti le sa il tato fa sala tu sa mai le tema le oli le temi ma fo mua au te lo le ma ngai mai mo le tino ia ai o le fa wa la ko sei o le mo le sa tamaiti ia le na ta bai wa le te mai ta watu o lo la e to na il na o ia wa ro ka fali ai bo ia lo ka mai kia so la kasial o fu ai mo ai ka fa ai ya ai le suana na tino o vai poli mala fainga wenga tu ua mala tu umolo nga lue se la lima suma reiva o ne hanga bole o hanga ya la fanga solo la tu sei a work o last minute il dia ka penga mau ya o fo ya October ya la wala fo ya ta penanga mo nei fa na ya so ko amba nga ya ri ai
O ka konga? O ka konga? Ia. O mama vai aso sore ko fe ma lo fa te tele la tino ne fo tai au fo. So yo titilo atu o nisina o tala o te pena mai a sana vau i tātu telefone le aso o nei. O nisina o tala la whala tele pe a tala i wana tai o nei o mana te e maua mai tusi wha mano lo se fulo no wha mano lo le tu mau. Ia tangata whainga luenga ma liuto tasi tinga ina leisi ona o le wha lave to ta vale manua tu su e leo ia le ta vale wha ina le power box mo motu si ai le tise Hastings fa talasanga ina i Gisborne Sosani i fa awau mai Sosani fa awau mai le malo tapuni awala mo si le tisi South Island ona o le manosi o le aisa to ulu o le kiona ya o tala manado tapena mai salva ma semina fa lau tele ata telefon ya pe ata ia le iva le tau nei mo nei taimi ya o la foi se pati wasala ma tu fa mtalanga o le tau te mali il fa fo mai te nei tai au ia ma nei vai aso ia malu o be fale finangalo ia malo fo de uso Natasha ia fa malo fo i tavai lo no sai malo tau tu le nei fo i vai aso Samoa fa aftai tele la vai lau tau te talo fa man via mo i matou mala o tau tapo inga manu ia tele faiva o le nei fa i ungo le vai aso le alo atu i ai i le alofa malanga le tua tato filo ai se mala mo mo to fa ia soifua soifua Manatu le mafutanga o emagu o emanatu maita o tu mawita ilo fatu te tala no ai Mamo sao se haso tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu Mana tuai Usue e fuli malo tua le polonga tale lava Afai olea la upele fai olea la upele wala malena le fa no ua foli mai oh hiawe tu ulufiai Lengao sa wale mafaina tini lufiavai Afai wa e fuli tua mai Le fia wa vai vai Usue e fuli mai lo tua la pele o tele tu na oe Tau sao songi o la fusi
upele O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae au mā lo le soifua manuia, usimaila whaafonga o Tālala Radio Samoa. E o atu I le 5 awhe tālai le tausanga leo le a whaamatu umai I a o ngai whaatau waitusi whaitau ma isi puna oa o mo'omia a wale whaalelei on whaitau tusi o whanau a onga. A mata atu I le masina fōna whaamatu umai I le mālo le 5 se lauta la moa o ngai o atu le 5 se fulu le au whai o whanau a onga. E iwa se lau ono sfulu 5 tāna I le tausanga moa o ngai o atu I le se lau whanau a onga. O a onga o atu I le lua se lau 5 se fulu ta maiti o le a maua le lua awhe wha se lau se fulu tasi tāla. Ma onga to atele e o atu I le 5 se lau lua sfulu fitu whanau a onga. E maua le 5 awhe valu sfulu tolu tāla. O fesoa soani tupene ia maua a onga I tausanga ta itasi I to tonu o le wha tausanga o iluma. E tusa ma le pepo whaamtalanga mai le minister a onga Erica Stanford. O le ai fo ipuna o ai maua fua mai le matanga luenga wa onga. O fesoa soani nei a o anga I atua onga le whaingo le awha auwhi mai ai, le structured literacy ma o le a fo wa amata toe foi e whaia phonics test. O phonics test nei o le wa amata whaata ita I le valu se fulu a onga. Ma o niso e ngai lo aile le lei o le whaitau tusi a whana wa onga. Ai mō pule a onga e le o talitonu tele le structured literacy o le whautuanga le ministaia Stanford, o lo iaile lango sua le matanga luenga pau o lea nga I e a mata. Wato alua tangata whaamaunia wa maa wele Mpox, ma I reporti e feso o tae ma le Winter Pride Festival leana whai ai Queenstown. Whaamauninga le ministal soifua maloloina Shane Reti, o lea wa wha o atu ia te ia reporti o tangata a fia le Mpox ia so taitasi. Ma ele ngata o wha asolo so esuenga a o lea fo o ngā lulue le soifua maloloina Malemet Safe I le tui pui o le Mpox. O le nei vairusi e mawhaiona pepesi mai wheusua inga, ma o le tūpau a li I lea e maua lunga le lamati ai. Ua sa waile wala au I tangata ua maua ia unga e au fia I le mangeso I a nofo I le fale, ma wala au le fō mai. Ai mo le tui pui o le Mpox o le ua I o e ina le MetSafe I lalo o ai inga. O le Mpox o le alava o lo maua lalo lona tūlanga lamati ai tangata New Zealand. Ua wa aile ACC po le tau yo whaalawalawe whaafuasei e tu I lunga levi so lo o totongi e whaatu pei tangata manunua mai whaalawalawe. O le wata tala le awanoa mo whaatala noanga a o fuafua I e si le silia ma le fitu pasene mo avita avale. Ai silia ma le wha pasene mo whalewhai ngā luenga ma tangata ngā lulue. Ta ua le pūlenga walu I lunga le toa tele o tangata manunua. Ma ua whaapea fo I le tau o tonga fitinga ma o levis nei e totongi e tangata. Wa le ngā whātia I le tau o lo mo'omia. Whai mai le sui al pūlenga Stuart McRobbie o lea e le vao le tasi piliona I le 2 piliona le ngā o le ACC. E se mai le toa ilo le visa le ACC e iei fo isi fetu una inga o lo mawhauwhau le ACC wa te tau na whai. E pe o le toe whaatūlanga o ta alonga ma whaamuta le fesoa soani o lo ue tangata o lo umia ta avale alu le tisi. Ai mai le minister le tau yo whaalawlawe whaafuasei Matt Ducey o le atanga I lava fo I le avenga o le a amo e tangata ta ito atasi wha apea pisinisi pe a whaia e tau nuu le neisi tanga. O le nei fuafuanga o lo wha asolo wha atala noanga wha amuta I le asoiva o ke topa. Wha atali eile wha ai unga I whaia I le malo I le masino o te sema. Te le whale au kilani o le ana wha aleanga ina I le whae le tausanga ta aluai o le wale si tala I le whainga I wha atauai el pule ngā nuu. O le buyout scheme le nei wha amuta I le wha ai unga le masina le nei le avanoa I le sitalai. Ma o le alava o wha manatu mai e le pule ngā nuu au kilani. Reportia silia ma le fitu wafe whale o ainga au kilani. O le ana wha aleanga ina I le wha malolonga. Ma e tolu wafe lua se lausfu ma le valu le ua mai a le sitala. E wha atau watu I le pule ngā nuu. E o mai le taimi nei, fitu se lau whaasfu ma le tolu whale na le sitala I wha atau wa inga nei. O le ua mai a iyo e ina lo lato wanga waa. E se mai I whale na matua I longa o na whaalanga ina, whaamaunia fo e pule ngā nu o le tele o isi whale o le umai a toi whaale leia, ma ua toi a ngai I ai a inga ya na ina. Ma tala whaai u, o lo oso eso e leo leo le tino maliu wa maue to tono le taavale le ana mu I lunga le State Highway wai kato ana po.
Tusa le tu lai fitu ana po le ana wha o nei reporti leo ma ole mai ati nei ai o le afi na ma wailo le tino maliu ile no fua pito i lumo le ta vale. Wha maoni ngā leo lo ngā lulu e nei esu ele mafua anga wa muwai le ta vale wha apea ma le ua maliu. O lo wha awau so esu e ngā leo i lea no fua ngai le so i le vau taupo ma Rotorua. O Talanala Radio Samoa, manuia le taia. Radio Samoa.